Dancing no pray, and then I'll do it my intent. Interesting is a buy-in. Akoma FM 87.9. Dancing no pray, and then I'll do it my intent. Akoma ejuru, Akoma ejuru, Akoma ejuru. Me ever make a tempo. Akoma ejuru, Akoma ejuru, Akoma ejuru, darling. Me ever make a tempo. Free pa. Ya chira wa de ba pem so no too many. And I'm a prince so a man. Ti didi mu an mbenyin senye na mbe wo ye otudi no koto mu hye ni bi anka ho but if you offer me no mu ye fine ti penifo bi ka ho ye fe na anti ya echa ye fe ni ye echa okay owo kwa mu kumasi kwa mu he ya kumasi kwa mu okay nti o ka mu ne koto di no ti edide hwe ni hye dan ye papa but na me se me ko ha bon kaka krenti no na o de ba me je o afa mba so ane nde me hwe ho Tini akola nko tu school mu asana odiska eba ni nya no onhwe mi papa mi dan ka mi ana mi tia mi dan ka ti o ho ana nyinsen ni san eden ebe ebio onhwe oni nyina chebiem sa bai pa try okay ana nyinsen san be ebio nti mbe wo ye no so okotu din e fen latif nti o tu din no mu no na habo na so na bi san eden ekọ ti edu ye krom festival no na mi so anya mekọ na makọbua mi sister ata na maji lombi na mi so mahonam ni bo nti sister mo kwa na minister no dinam no ekọ ti mi sister ja nkola na maami ti ni am hua ni se mbaketo ano watie mu ti mi du ho no na akola no ni tekrema nyina epu ehua eba ti mi peja akola no na ye call apam hospital so mi di rubber fa ni hwim ehọ na odidi fa nti ehọ no na Adai. Okay. Ehonu na omi ye kofi. Si ye kofi na afidi aduane ni. Nyabotre kakra. Ode home kakra. Abusia haya Akoma 87.9 ene Onua TV esom Akoma mu nsem dwumadie ene ye de som no toda na ensem ni bi no na ayawreho hawa wafam na nsem ye nu ba bia na so aye ni suo nti kaye bo bell pack tissues ho advert wa haidiem enko obi aba wo so say no na ka bi si ha no ma na ko de apepa nanim kama na ka timi aye kama nti anje one na pamfo mu tie ne a bell pack tissue no mo mpa bi mfama ye nam sa no na ye kama obetimi de apepa nanim a bibia be koye e de mai oyo okay ade na ma ra ho sa ya na ma fem ntia ye wa fem wo hu kafra sha hodin wate sha hodin di wa fam na nyonko a na wo fam obi afam asi eti sha hodin okay Akoma 87.9 Akoma mu nsem dwumadie eso ne doctor ni mo e wo ho e de ma wo na wotwe wo konkran na sade ankranfo akwakwaji apote no wo soso wantimi anko bia waye ho pa ti sa wo pa wo a me say doctor wieye brem wo ya wodrum e wo man gane mo no ye fra no doctor ni mo odani what scientific clinic and diagnostic services anom e mani mema wale fa mo pa wo munyina mo monan na mo nko doctor pani enchen wo behwe no treatum eto amanfo na amane nickname ye fra no womb and penis repairer baby wo hono mane de nyinse no eba na so ba ya na sene ko doctor say e ya bra kuma say atonsu Monaco junction woni adansi rural bank e de nhwe enkran wo ma so ye no e wo circle Photorama Dynamo e bengo filling station ene Ernest chemist ena edi enhwe 0244087687 ye na omubusua no omuntimi enwale sa na omuka e ba mo anchechẹ mu se ye wale ase na bi na wait years na wonim se babusua ne ono na busua no motena sa enye ye da mo ma wo me wosirem omo wo osunyane fashion nti me je test time na me ba sirem ti na me nim se na wonim da bi da okay eno akoto pedaltio ni ankasa ti na de reform ne de se obi ba ti so na hu no ena obenya solution na wonso aba nti pedalti de tie bia wanya ba wie okay enti ya fa ni se wonim ya je tum se wonim se de wo kana ena sesi anabusua na ma wanya te ase se be ma no wode ne tena enye yie ena mwate bo ho ase ena montamate busumi mienu ena akofa afoforo
Passion. It took off our phone and say, Denny. Me go for friend, or can't tell me say, me go for friend they do 2 months no. No, as a friend, can't tell say, menjai boy, and let me know no start date. Then a moka no, and you're not correct. Like a bit mawale. But me aware. Tano can share. Na ono so akwa any consultation akobisem akwa bisa me aka se mo betumi aware nya ngolo ngo ne eyifo no betumi aware amana yeye. They can tell me so I say almost say a chiro bia ni like bia ne omo community no. Ya omo ya community no like na kan no omo community no na omo ni obi ya omeboa omo nti ye na ye boa omo ma omo nya ba bitinaye. Nti ye boa ma omo nya ba bitinaye nti no omo ma okay yent me enwale okay abusia Akoma 87.9 na fe wonua TV esuni Akoma mu nsem eniem sade ba ya nkoma ne beti ase na obi amamre de awusua na wasua ene na kade ne nyina yie ye tie fidie so ye sua de ye ka ne se no sade wa free burger oba hanye ne producer ne ma ko sadama ene omabo ne ho ka pa ba bia mana da ne se na duru ne so a afei de wo mo edi na asem edi amana na so no ye di asem no e wasa amamre ne bi wo hono ma ye timi ti ase sade ye beya ye bua asem na e be hu ba bia e be bua edi afam enti ye nya obi e wa homa no so a mamre ya ewuraba yi kan wote ase a wo se ye fa ne sanya anwore wo ne den busongo menmenti ase me de ma adwene mo nim se bia e ya busua na msa me mani fredie no ba bia me fredjo so onwe sei asonafo no ye mprema asonafo mienu mo nware enwoma ne nye yie enti nim se bia na sa na tie na so no obi amamra de ye sua e wo se ye sua ne yenti ye ba kwa nwoma so na opani bi akire mu se de tienti a abusua ne si gina ye se wo mo makwan e ma enkora ne bienu sabre no empona twe no wo mo entoa so ye gu so etwen se ye benya no na wakire ye mu no okay nti wo mo akire mu musa ama 2 months ni ye wajai akofa be ma foforo be ma no na ohodada anasa oni weni jai ya na 2 months ni ye wunya bie me no ono jai ya na menya bie ene wo de ne o ye heri apopa o oni be ma jai ne ya 2 months pepepe na wunya bi uni ni jai di sansa na wonya foforo me no ono jai e di 2 months ansa na me kwanya foforo etu wunya foforo 2 months ni mo na no hu se wanya foforo na obeka che o se obeso osa na otena no okay eno se wakwa bisem 87.9 wakwa se wakwa bisem ba mo se ya wale ahwe ensi na okansa no wo so sa ko wo busuafo nchen ekobisa ene omko kan me no ye ne ya pastor bi wo ya pastor so like wo ye me nana nti on na me busa na on so wo ye on na epanyin wo ya like ye community ne mu nti me busa na pastor na say akiri wodi e bi ani me no no betima wale okay but just like omo ye help ye na ya bo amu nya botia kakra ema me opani ne mo ho ya me go fast ya da se pa ne mo a wode bo ayen e wo ye nkomo twetwe mom edi na wo bo no sa pepepe na etie na enchire mu wo hu ene sen Omunda sana sie 87.9 na akwa from food ni ani sie obini ni ya ani wale mani ni ina ba papa ani ni afo ina fara ko ni jafra ani sana sa wa ni guno eti me pacho di ni bo kira me biem edi no ani di no na wo se no ne ye abusua di wo hu Yangwalo ngane busongo. Aha, ai yangwalo ngane busongo. Ni songo na bayan. Okay. Na je se nyangwalo go eni busongo no enye abusua anase bia ye beka se abusua ne akama mo yeso bo nton ben enye abusua nya nton na emom eye din family I say sana mwana na busongo no ebisi bi ndame wale yi okay eti ye pase be prayer ho na ye di nkoma na nim bia na so we ya wo ma ya so brachi akohia na ema eba epie mo no ebetime anya sunsu aso bi wonkra mienu asetena mo ana Nitacha usisansoga baada tell so for them some little packet and some wale bomb ni bia just a family Akoma FM ko yo ya hadi so chini chini mo bia ni bisi afo antala bia palano ito wanya sada akwani bia ni ba bia ni bisi afo bia ba ba ni dana be it's akoba se de wo kan ehwade ye bi be pie mu na so wotimi de nantwie no akode a na che se me pese me hu se
akoye se musu bia ma wo mo so wo mo ane akwara na wo mo de na ba wiase no enkoye musu se bia wo mo so the same thing I say penalty of that I need some other but one person but then begin about the so could be so phone or no could see konya Akoma FM FM you I want to do 3 4 what one about if I make 3 4 I can't believe the I'm the kid I want to say I could buy my pocket I could buy money only very important thing is enemy. It's a place I was able to be that could be an black never go back. The name yourself. I want to talk again about. Yo, ya beda me gidi se entremo na ba yi enti nkomo na ye de no ye betumi atiase ye beda se wode sa emoi wode aboanti wa kire honumu a kire se nyangorongo ani busonwo no eya busua fo mienu sonwo no kra kire se eya busua mienu asa bre na motena enye yie okay eti be ma ne koye no eno osa ba bie mu se wone de wakobusem yesi ente sa enti obese wone wotena mebo a Pachai. okay sabe no wadi nkan de wasa ko hia na ne nada dada ana afena na mo keka ba Afa na yeka ba. afena na mo keka ba eti na bia MPM Dabi. okay eti bra na ase afei de ba ma na woni na woi wusi ni de ni de same biem Alex Atolubongo. o de ma menka Alex nko a bra ben na Alex e ka kire wo se woni na antena o naked picture bi wo de be ba bontin bra ben ya no afei pino ene aduono emiensa busua yamamunyina aha yakoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie bre ena aso na hane so se akoma mu nsem dwumadie ena monua TV eso Rabi 1 TV o Sekrom TV ena fei Papa B TV Facebook live yedem yakoma 87.9 YouTube Akoma 87.9 FM wonya subscribe ya bomodia Akoma FM 87.9 Kumasi so show said ya be ya time no so ya pepepe wo betumi ene ya hye dwumadie no asem Adepa Information Center ade hye wokotwi echiacha mo papa afei enkrofo ma so Big Love Radio ebie dwumadie ede atom e wo Spain Ghana Radio yedemo e wo London OPD Radio adehye wo UK wonomo efa dwumadie no Free FM 97.5 tachimai form ya chiachia munyina sanso so na Ghana hadia kuma musem fan club yedim sasa bre ya ready wo mo so gira brane wonomo share ma platforms ahodo nyina dam wo bia ete de ekoso e wa Akoma FM 87.9 atonso dwom ya chiachia munyina kanka ani paboafo amwo atonso dwom ya chiachia munyina dam nana bebra Information Center mo amwo kuma oboduma se ya chiachia mom Medin ade ama Serwaa Sarpong abadwafo nyina eka me hom Marcos etechire yade akoma mu nsam dwumadie nenso yade ebesomwo wobete na nakua koko enka obapa akosoa sikapa evangelist Samuel Mensam ena fe Pastor Julius Naba producer Ishmael Haywood nana yaw ene belucha dama wo hwe yen e wo Facebook no esom ene ye ncha ho kra ye be hyasem na enkoma Akoma FM 87.9 Kumasi ya chacha munyina mwadama waka ye ho a ma yente wonka ba bia wo hwe ye fire bia bomoden se obema yen ate wonka na fei wo soso ya hunu sampa wo so wo kroma no ti Facebook fo ya mwadi nka no ya chacha munyina da ya da mo ase sebre no so ya motumi ene yen eche dwumadie no ase Nana Henry Oche Alizo ya chacha papa Akrokari Junior Tiero adansi akroche sabre wono so aye ready wo Facebook no so Ghana Kumasi eso chacha obi greetings everyone yeso ya josom Alex Abwaje ese good afternoon Kwame Donko ese hi Sanso Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi eti bikura makoso de wawo awantanche wo fie eni chari bi bate makos enkam Gladys Toga ese good afternoon everyone ya josom Obapa Christisi akoma mu sem crew nyina ya chiachia mom John Awo Mensa ese hi ya josom adehia mo hwe e wo Facebook no so ya chiachia mo nyina na emom no modama ya na mama ya temonka ne ba bia mo hwe e de free no na ya tumi atemonka e de efri ho ka kire wonua ka kire yonko no yonko so ka kire yonko se akoma mu nsam dwumadie ya hye ase ane sa ye free yankoma na se oba party san
Akoma FM 87.9 rehearsals na wo ya na oh yeah rehearsals and attention wo tension wo mo microphone baby atia na ho hye ho nya hye and you feel free ni antwen komo within the same pacha me di mami efua what if you say 24 okay e dey na do bae pacha de ma say me ne papa bi hia e wa askwa askwa hene adansi askwa Old Town askwa henfa Old Town askwa hen Kumasi pacha Kumasi he oh okay enti ehe na wo free bae ankasa askwa Old Town okay eno ka chem so peb Akoma FM 87.9 Kumasi yile ne de on ha adwen o kan yesa manfi no atam so na me be kwa akra timija ne ho kwa akra be bo so be biensa still na no da so di bechi na se obi a wo yere pa de meet me no wontina iti a kire ndo kan na so se ne odi ma chi a che no te se me ye dem ti ase bia na onu bi o ya amame feminine ye menene na ntesa na mka chen se sisi ade menene me papa na yede ete nti ebe ya on pedan yede e mame unim se me papa nso onye adwuma bia ena o see you wati obehwe Akoma FM 87.9 Kumasi adwuma ayi edan bi wo ho bla bi be ha dan na o ka se June no obeba ti June no me dema tebu obeda me nchen sa obeba na me nwan no da me nchen o se me mpamo mo mesimi ti me mpamo mo obeda me nchen sa feminine fa nyi sen a o se nyi sen ne nya ne dia me frɛ na onfa me ka chen se ma ka chen yo se an obi o wa yire dia onti me hweba me frɛ ne sa onfa am si o mate bebia o ka chen se bebia mpe bia metimi yede enfa ne nko na am si o mate ti echire na ka chen ne se ti umpe baby ma yankwa o ka chen se nyi sen enya wodia no o se me sole am chinchini nam si no wo nse mi chinchina edi enti na be fa me o se ai bia me anka se ayinti mimi chinchini nam si sa mimi chinchini nam si yo mate iti echire no ena mene etebu amene ne kotsena abontin sa ma ne bo be 12 iti ebedu ana ne yire no se aden na wutimi de oban betena abontin sa ma ne bo 12 nam se ye bon komo ti ma mi biti omufie ho wa ka chem se aden na wo de bia medu ha na one oban tia nam se ye dem ho ye dosu iti ya metimi betena abontin kakra me kone ho adu nam ne me bana yere akoda tine yene se mentina ho ena me se me sori akọ timi ya ma adwen se me sori akọ na be ma na twematenas sa menim se ne yere ne kofa nsuo ayeden abehwie agum so nti ne yere ne ba na ohwie so agum so timi ya ma adwen se me sori no ena be ma ne se tenase na o timi nya ohwie tenase echire okay waka be ma ne se be ma no odin fe ne blaya papa no na efe ne braya ono wadi mfie sei bacha mini mfie wadi na wodi wani susu a wadi mfie be sei dan bisa na so wo be 26 years so 26 years papa na wo so ne wo ye no ta no ka kire me papa asma ye kan wunim wo baba mu de na so wunim no papa no wo de wani afi wo hwe na wanya be sei o be 40 something na wo ka se papa no na asa ma no 20 days 20 days anka wo size no no e je de no why papa na wo sa frɛ no sa no ka kire me ubisa sa no ka na so obi wa ha wo hwɛ na nanim kwa tum so wanyini e ma ni se wo mo do mo age sie na so ba bu ahwɛ na nanim kwa tum so wanyini nya wo na abeka se wanyina na se wonyini so honom aha tu papa so oba 40 something mebua okay enti to aso free honom enti na me ye iti mi papa mu bisa me no me papa mbusa me say papa no me dia no me oh madam fo eche na okofa Kenya ode bebo me tim papa mbisa me mama ne papa bisa me say na papa ye na me say madam fo eti me ko ayi me mama adam fo bi etika se na oka say obe fama kokorobo eti me ko na ma kra eti me ko no na me ko ye no
ena me sa buy o frefrem sa den na me kwa mankran na me se me koya ade me ka chense me koya me ba na dru na o se ade na wo kwa mankran me na me sa ade ba bia na me kwa me ede me kraw o frefrem sa ti Friday ni na me buy ti me buy na me ka chen se me mensese ma o se o mensese ma de na ma so be ye shiu ena me se ada wa so be ye shi no obi a wo yele na abefa ma se ai ada obi a wo yele so ebo na modin ka wo ba akwadada da bi na woni nka ngoye na bia na aso nyem ya na ase wo so onye 87.9 Kumasi dia hia dia so yem ye enkomo idie se de usia no ngongora ne de ya bebre o ahunu te se de o so yem ni e ka ho asem te se mema dodo asa ne e be ko mo asem ho ase mema mienu de o hye wo yem ena de he na de o hye wachi eti de o hye wo yem ena wanya 40 something years no o na wo yire no a wo hia na skwada da mu no okay yo to aso en ena me ka se me kokoro baba nti me ba na me ka chen se me mensisi ma ena o ma so be yeshu na o si an ukranya sa obani sa kan ka me no ye wo ba ko na me se na wo waka se ya kire me a afenyin se ba ya o si anya nko a na me se anya nko a na kire be ma kura me ne nyim susu a da bi me papa friend no ba fie na ye kan ai no toto papa so na den yo so le koye wan ka hwe ohumi a on ka hwe nkira mu ohumi a no watwi afam so me friend kura onfi me yesey anisi na am so me de ba ase eno no ye first accuse papa bro first accuse na the first accuse no aha nti di odin kan no papa ya wo se fan say blaya ya odi an pache no kwa na mo de Akoma Brian no kwa na mo de friend no na Brian for be sa pem e na wasko nti se ye nenam ne hwehwe na ye nenam Brian na e na de be hu no o te say twanim for ni describe ne hu ni pa kra pache oye kokko tia pache oye adwuma wo yi udu chana mo na chi wo no repair fine iron okay etina wo kwa he na Brian hu wo ka se na ni je hu na me kwa akra na wo kwa nkran pachan na tik bass mu anansa wo nam kwan so a wo ko na afi na me ko na wo kwa akra akoye de wo kwa ye adwuma me ko me bra ho wo kwa bra ho nto hu na wo ba yi hyewachi pachan e na o se na ni je ho wo ba wanya sai Akoma FM wanya 2 years eti sa bra no a o ka se na ni je ho na wo ba na nya sai na onya wan ya akra na onya nya wan ya na wo ntwa de no fo kra okay ye beba wo ba ne papa so na mse wo se ono so ka ho bi nti ne yete ya okay e na o ka se na ni je ho e na o se o wa yire nti nya de se wani je ne ho okay nti ye de na fe wa dwe ne sa asesan ya na ma me koye miti wo palekuma mama dan fuge bi ti ho ono na odi ko tu nanim e na me ka chen se obi a wo yele pa de bi ti madam fo ne kan ya se se na papa da bia o ha me da bia na o ha me ti me ye dai me pene so na Akoma FM 87.9 Kumasi na madam fo ne sunti na ma me pene sabra no akonkran na ba chan okay nti uba ye na na chese still Brian wo say di wachi no okeke kan samben no o say ada obi o wa yiro ntimi hwe wa me hwe wa ma ebi kura so papa no ma me so na me say na wo adwuma ye be de watimi aye den ahwe mo se ade adwuma we die eye den ase menye sika na me de ahwe na am sisa okay eti di na wodi wachi cheye no eti na ma wote ase se na we papa de ye minute e bia minim so ono no ye panyi ono so ye panyi eti afa na wura fi hu se obi yire because we aso bia wo principles a wo de bo ne bro ba bi wo ha wo ye ne dan wo so obi kunu de wo mpe eti wankasa no minim sana wo sa principles ne bi e wo sa antetie ne bi se wo de obi kunu de wo mpe but wo se afa de wadi wachi a chenti e na abaje wo nya sure say in between no na wo the gifts ne ade bi ebi a ma de agya na indomie kakra ebi a ye wo asokwa de KFC kakra no wo de wawura mo kakra bibi sa nkom dabi mo de ya kotena ho na di nkomo ya one bra ya kotena ko di nkomo ada ya kotena ho di nkomo na papa bi kura cha me bai 50 cedis nkomo be na ya na mo kodi Akoma FM ya na mo kwa hefa na mo kotena ba bi se mo de ye wo ya kotena MTN fo enimu ho na wo de wakotena ho anu mo kodi di nkomo okay nti nkomodie na mo kodi di ye na chese ma wa adwen ko so se afedi ye wo ne betena eti a che de na free utri mo kura se o wayire
Okay. And I want to try. It's one in a time that descends on a niece and a buyer. A di bad 3 months. To me free crowd buy and papa car say, hey, now crowd buy women's by me, Michelle, I catch and papa say, a ba or say, oh, boy. And come on, me pass a bed jumpy. Would the uncle say that me be sound now, somebody I bet yes. It's a fair papa no, I can't watch yet to Mukon can buy and so calculated timer. Or say wo penom anytime I wo nkran ne ba ya e di science na wo dia tum wo so ha wa wo di tum no me ko nkran ne ba me di 3 months ti 3 months na ba ya na me gi tum e na gi tum okay nti wo gi tum no do ko hene no ko da no si ayi o ma behind da bla bia behind da bi wo mu fie na bla no so obeba June ti ho na ya ikoda Braya na fie obi dan ya wa behind wo braya ni fie na wono ni nya medem no na mo boda na su mo na mko boda na su ma no na ye fie na no na yerete da bi efie ni ni a na ono so ni yile ni fie na ja sa na yile ni fie ni bo ho na odoko tambe na ya odoko me ya me koda 9 iti ono ye na oye se obi obedware na no ato afa ho o kwada fie ho nan ntu di nka ho na ono yeso obedware a no na to ya woda ma de eche pa shan iti ya na o ye de okwada yire wo kakra na oba ho kakra o se ne yire no ne ntamu ishada nya fa mu ye no operation wana sinti o shada ne nya fight ena na so ba onye jamie etu na wo de operation bi enu wase 87.9 Kumasi ntele yire ne de oda ho message ne dadam na wo so ya do wakoto obi dan a obehan mu ena chese mo bosua eta na dwe ya wotimi so de ba wo ho be se na woda wo ma de echen da bi ono ba wo na dwe na ya he de be no no na koda na wo wada ho ada wo fie na oni ba bi da ye da mo ye doso mo doso ena mo da dem ena nkiti mienu ansana me bei etebu okra ye gate na no ho na me den tomasa na wada eti kwa mi so na chese ba bi a wunya nna ne ntino ena na ukoda braya edem odan na obi abehan no na wanka nche ne se de ono aka se obehwe wama ebi aso papa so enko ha dan ma o ka jem so obehan dan ma na edan no o ka se obeka akwaji bi wo ahensia na ahensia no osu obi tintini pani tu anam se we da ben na nipa no obetu a obede obekwa akwaji ma mo ti minya abutere nipa ni tu a ode mmekwa akotena ho hwe na o ka se obehwe wo no no wo hwe wo no hwe me but echre etebu ha 10 cd okoda ho ma de echa 10 cd etebu 20 cd o tebu ha tumi to ajane blemba no atop pampers tina say okay ada oni skakra na onu adwane anu atibia brem onu no adwane anu atibia brem yire ne no adwane anu atibia brem wana se onu na nu atibia was there a point said ya wo ka se baby anamokoda no ene ne yire fie na ben ho no oba ne suspect hu da se wodi ni kunachi do suspect be say obeto ya na mene ne ti abonti na ajo 12 no tabe na nyinsen ne mai da bi tebo etna bonti ama ne bot 12 e ho no this suspect me ode ye de ode suspect me say hey na ya bnada bibia betu yesi akoma mo nsem so de ya bibi Akoma FM 87.9 Kumasi ozo ye de ana papa nkama ka de obeka sa ne ato aso wo ye de obeka o de ya dai o de suspect me again o de suspect me te o de suspect me say me ni ko ni wo bibie bra wadim kakra ma me bra wadim kakra nyabotre kura why okay se ho na o de suspect me say me ni ku ni ye den e o bibiye enti ni ku obisa ni say na da enti na na dwubia ya oni gen osim sole a woni mi din komo oni me nya hwe ani ti na ya na me sole anu ma bet na bonti santi etimi din komo sere sa about 12 na obi a sole akoda baby enu wona ase ba na be hwe nsogu so no acha na odi kin bo mi na obo wo na ko di ken ni bobo mi na be ma ne se me tana se wontimi yam hwe amanfo beble ebe jirenji na hosa oso kura onso dua bododo obi kuru na adi na chi saa da wo hwe nso agu su na o sole nko na nta dia me sole abe ma se me tana se
ontimi nya mehwe enti oba no nanka wode nso ohie ana ase sa wonim se na ma bi hwe ase de gu edimu o ka so di nso ohie begum se na be man se oni no ko san so ohie gum so anka obedem ti na atimi ode nti eche dabi na atimi ode mebwa wa ko obi kro hom nipa ne aye de se nipa ne suspect ebo suspect ni nyina echi na nipa ne beto wo na wo no hwe nsuo gu so no watwe aba so obebo anka wo se ma me nkomi fie be ma ne gina ho se wo de aba ka wo ahwe manim na me no nkasa wo de aba ka wo ba me a kire ntina atimi ode mbo a o ka kire me na atimi ode sa de ntina na atimi ode Akoma o twe me tena ase no na ufili sa ye wo ye ba cha na yire mbo a mebo a kasa baja obi tie wu no no so fantu no fo na fili so ya ba che ne yire ai ne yire dia ye no operation wana se mema ne dia sa wo ba afi David oba chechira so awo no wo ya mesho azu be kom wo no na ne yire ahu eti oba ne ye sare nya be ma ne bo aboso gina awachi baja se de yire de ne nsa wa ba me ya chena tum na yo se hu sa fe de ekwan mu ada ho eti oba de ja wade aka ba kwotana wade na se sister nkomo na me no di nya hu asa me pass me ti o masumpa me say wo ba ni ja wade a ka ba kwotena wade na se sister no ka je me say nka oye bibia nko no obepam na nka o ma me makwotena okay na che say o ma assurance nyina asa na ni je wo ho emfa ho say wa ba akwa wo ba ni sha na wo ba ni papa nhwe wo ni ade ni nyina na ni je wo ho mebu am eto no betena okay na nyinsen ba ye na de na siye nyinsen ba o se nya ono me sole mi chine dodo ade na ne na menene da pa na ne da wo she condom pacho de no she condom okwa ne wuro Bachan. Sabe ka so kono ra wote ase. E ba otugu fom. Debi. Ontungu. Bacha de. Ujigum. Ana nyinsan ba ya wosenya ne dia. Adentia. Mini. Debi o se hu. 87. Adentia o ka so wa dentia nyinsan na ba wo. Ozi me sole mi chini rudo. Oto ka sa asam ne chemu abe na de ma no. Ena mga yense na onim se mi chini na abe fa me. Na wo chini. Debi. Na de ka chini. Me kwa echimanti onim se me kwa me kope me bi wo ho. Ya wo de na kwa echima. Me kotonsu. Ukotonsu. Ti nsuo na akoton na o stila o sibia ukofa na chia na bibisa. Okay, nti time na yere beto wo na wakohwe nsuo agu so wase gina ho ne ade na utimi awude ya wa wo kan. Edi san asa na nyinsa ne ba obeka che wasa fe de wuchini. 3 months no. Me ko krobo bae no. Ko krobo bae no. Anti eno na chiri uja ho ko krobo. Uja ho tu kwan. Wo ko na nyinsa ni ho. Me ko na me menses kura madada. O ka kire no. Me ka kire ne se me ko me menses ma. O se me bua nti me bae no ka se obekwa akoto test na ya check ya hwe. Me hwe na nima wan ye na me am koto nti me koto na ka kire ne se isi ama fa ye funu me kwa check ye. Omo se menyem. Sabe na wakokrobo na ba. Eti mu an test ansa na wo ko. Na emomu ba ye no. E na obe test ye na hu se enyinse. E na o se wuchine dodo. Eti nya de se obeje. Time a wo kokrobo na mo nkita hodie na tesen na communication ni ade na ekoso. Tata na me ko okrobo no. Na me phone na me de ko e. Na obi abeji phone na ma na senti me ye ma adwe se me ko ho a nka me be ko Akoma repair da ma na ye de. Aye ti me call me de come repair da no when ti me aye ti sister na me call no na ya na me de ne phone ye de e frɛ no me de frɛ na o si o me yale me ye say me yale so ti me frɛ sister ne sa sister ne o frɛ sister ne sa on fa ma me a sister ne se mada me ho na me call nti na me ni mo bia ho nti me so le a me hyede mu sa me pie biara me ko dwale ana se me call private ti ada no me ka che ne se me ba na osi na danfu bi ba Kumasi ti me yede mi ndi na chim na na so obi a mi ni de 87.9 me da me di na cha yede aba ti mamba na enu ho nti ne bufu mi ti tama me penalty Friday na me yede me buy na osi an wo obi a me si di papa na chi bla no wan ndi na chi amba afi na obu atwa ye ma wo yede o ba na me si wensu ye news nyenye news ahun news ma ko ba bi na news wosimi asenya news ba we dey news pa wosimi ndi obi a chi na ndi pa ko ni minim ni wo ba bia na ye me ndi na chim la sa anya ese na se bodwe egu ne so sa wo ko no afi
And I'm saying, Neboa, that mafia. Okay, no affair. Akoma Oh, mafia. oh man, there be or say, No one feel. I feel more say I'm meeting or Yale Quada hospital. Sir. And come at teenage and the year in the cry. When Timmy and still hospital or crown where Johnny cry and the ambulance media come And the Brian no pill. No pound. Shine. No pill. Now, would John walk a shackle about 3 months, man, Yali, said the internet saying by was 1 year. Now, who call Cran is our quadia, Crobano, quiet there. Many sister been a cock, I saw the make a quiet a jume beam, some quiet humano. Me sure, and ya no, the make my bear. A botley. I'm a cobot. Now in trouble. 87.9. What's your table? Okay, the Banica sent Quado quiet, said Jumano. A sister Nica saw the quiet, oh, crab, Bria, or so quack, Juma. So no, or 2 kind. I will also 2 kind. Tadano only 2 kind of some coy. Na just so kwa na me ko se na yire ne dia ye na sincha wona wo ware ana bra ya watu kwan teacher se wo hwe ho hinti na de tu kwan bo na just wo tu kwan nti na so de ho hin tu kwan ana kwa wo fra wo na mafia bro mafi wo na se wo ma wo twigu ne so no kwa di se no bai ono ko ye no edu fry oba next week Monday 87.9. na se ni na wo twe kra no bai na ye wa dwe se wo twe na so. Oh, mafia. Yeah, menya sa. Yima no ne enko ya nim. Ya wadwe sa wo twena so. Ai. Enti na 3 months ni o ma ya se kom de na obi aye na yira han mu operation aja. Wo na aja utima ne yinsuo ni ade a. Wakɔhye ba bi mensuo ya ta no ho amu ayare. Wa hunu. Ya no akɔda hospital ni ade a. Ai. Wani aje wa hu. Yi, twedi amfo. Wani aje. Okay, I fast forward. Sabaya yam come on the bet me twetwa so. E se dia na sie bra ya o se nyinsen no onye. Pachai. Ade na buy pote wo se wuchini. Akoma FM. One at a time wo che wo se wo ne be ma bi di nkomoda. Pacha da bi se me phone e se no. E na me de me chepo ne man se onje phantom me phones. The phones so sane be ya me nya phone a na ma ye de ma kwaje. Ti me ofia no a friend say eh na so de na hu me ma beblebe na bia me na be ma we flow na we flow ba ku bi di of flow wasen an he na wo kura de na nipa no me na ka sam na kire me de na wo nipa no de ne o na ma Akoma ne fi na ko se mu so de o chip na ma sa papa yi bi ma juma me ba be di sa papa na mza de chip no na auto ma me Akoma FM. De bia na be ma we flow no se be ma we flow no kwa ti to ra da ko na me ma dodo se na timi frem. Oh, be omo bay. Na wo nyina mo so mo pede. Me na fofo no mo. O na fofo ye mema nko a. Sai. Sa. E na akoyi wo chip kwoto e bra ya ofon so. Na apeso ohun se mema e rohye wa na se ede en. Na apeso ohun se mema e pe wo. Sai na apeso ohun se bia me na fofo no mo bibia en. Boni bia na akire. Eti anu nyina ka ho na wo suspect wo se esenyi se na di sai. Pacha di 4 months. 4 months. Say ukodi 3 months ni ba ye mo ka se wonye bo so mentemu a eni ampani apa wo so wonye o papa ba mo so wonye papa friend e ma ne ba say nka asem na o John o toto papa so afedi ono anama na okeka wa aska say meme ni na nyi say meme si nyi say ni nya ne dia na m so obi a wo say asem no mpese beteni no esi a wa wo nam na wo keka ko na nyi say no waka say enye ne dia men kan won kan kire obi a won fa hin kan kire obi a say nya dia okay afa wo ba na o hye wache ne papa no so ye den papa no mi hia no aska ono so no ma meton ayi the first o ma me ya bia ba eti Lord down ni mu na eno so e die mu a Lord down nya na die ale de oba kwa na me dictionary mu ayema vocabularies de o di bia ba Lord down ni mu na sas mate ne Lord down yankwai Lord down ni mu na o ka chem so opem eti o ka yam so opem satam no na onye adwuma bia ya satam na misua adwuma ti misua adwuma no na ma boabu eska no kakra 2 million ho na mse sa dia ma me conference na me fangum sa na be ya ne ho be de e be hale no o conference agudie mu ba nim na ono ne wo ba be ma ne wo ba o bai papa na ne ma me wo ba okay eti wo sika wo sua adwuma wo anya no na de boaboa no na e be sei na e be 250 Ghana cedis okay na mkoyi 1 million e de conference an de edi begu ba nim na bibia koso na ene kwa mi tu fim papa ho na me ye de me betina na chenti e kire no
mama be yali serious ebe da me papa dem anapa bia no to ton dro bebre e de hwe me akopem se e de me ho to me ti eche enu nam suti na ye de me de pene so am ne tina ye na ye de ti me tina ye on me fa ye fru no wan hwe me na me hwe me ho akopem se me de wo ye me wo ye na mko ka kire ma asese ma wo ka je me se me na di na tem ni ye de me pa ne chewo ti obi a oti me didi batem me pa chewo afa de oba asko kra o ma mi hu no yese me fre be ma na osi yan o pa ma me chewo o yese o woska bi a o de o de mo ma mi ansan no a de wa hwe me oba ho a no obekeka nsem hu nyan na okochi cheska na ma na mo wa ase ho no wo sa to moto pa no okọ ti la se mi na me call papa ye adwuma wo children's hospital ho na me say bla isan uni baby a brewiki o say I mean baby a brewiki but ma call ho if you walk 4 million na if you walk 4 million na 4 million na come fan tena mpa adwuma bi nye no so da bia me frɛ na me ubeti menka sa obi ehu mi onka hwe nkyerɛ me na me si yo wate ti la se me frɛ no ka kyerɛ ni sa akra ne yale ono no ka kyerɛ ni sa an ono de woni scanner edu anyimi la ono no be frɛ me na o me ne yira kasa na me si obi a oba yale blame ska ka kyerɛ me so be frɛ me na me si wo de ma asam no oba ne papa nso na de Eric no na ono so sia no aware on the no nware ye no Akoma FM 87.9 Kumasi okay nti ensa na wo so di sika kofa ye e de go ba mu no wana na te ba ne ho wo na wo te ho no wagya adwuma ne sua no e se wo ware nti na wagya adwuma sua ne te ba ne ho okay e na wo de hwe wo kakra na nyinse ba ya e no de oje ye e hwe nyinse no oji tumu say onu but actually o mamiska ekoye insurance the start hospital but me wo ye na hwe ne nye papa and also what did ni maami atemu ntina no ompeso obehwe wo no ai o se me duru ha me chia o ma Akoma 87.9 Kumasi na maami no wadi natem da bi woni ne nkonda me ne nkonda so de na oba ye na me wo ba ho no ne kura me dwane ko me maami ho e na ofre ne baba akose o ma frem mati se ma ase no tu de bla nti me koye ne nchance e woni de mu ho nyina o ma me chuchu ni nyina ni me di komo fine nti o be ka se me ma gidi o ma me atam na ye me wanwa na wa musa ne se de asempote na ase wo ka kire ne maami a wo se wa ka kire o maami anti wo susu se wadi ne maami atam eno me kan na wanti me anka hwe anche me no so ototo papa so ena wa nko maami ne ho so anko bisa nse maami wo ba se me di watam na me nim kwan a me fa so di watam etima me hu me mfom so na me mpacha wa anya bibisa nso wa anya bibisa so no anka sa oba wontina fa ako oba ya bia ene na obeba ade kyen ya na osako e ko hye ne hema okwapo nyina me di na chi nyina ehe kwapo sankore musese nkoko sakpo zeze okay they say Eric we oba ne papa no we on kawe dey twa to ado ani hu ne yeda bai Sunday no last week Sunday no oba ha na mpapa oba me papa ho so oba mpapa na mpapa si a oba e de asem Akoma FM 87.9 Kumasi mashada na me hwa me ba no adwuma sem ne eni ho na den o kasasa me kura me okokra me nim se obeye den obeyiska bia ma me sa onyiska sa okọ paleku ase ho wakwachi cheska ni nyina mama na omo wa ase ho wakwachi cheska mama ba ya e ma no mo ye de ma enye ne na fofo ma na omo wa ase sa anapa no wo na ono wa wone de wa ma ka pre kura anapa no na me kwa ase ho na ne na fofo ni bibisa am se na uku no ba o ma scan am se debi no si na oba cheche surprise wa ase ha sa o di cha de an surprise sa no si surprise ne ye de 87.9 Kumasi ese ska ba ko sika ni di hu Friday surprise ana nko ba bia na no ti studio nko ba bia ana si me na me oba wa ma mi hwio ti na no me wa ma surprise di na surprise no se sense no o de ma o mu me dem ni e ma no bu sa no bi ase surprise no nya sai me dem ma bi sa mo de o mu nya sa ti na no me na me kota de wa ase na dan fu boy bi hu me
ai wo de wo kunu no me ma di nanim akɔgye nsa ma no na ɔno do ɔmpɛ obetwa na mse enya bia da wo di nanim kɔgye nsa no me ne nanim nya na sɛ 87.9 Kumasi ai wo dwuma me di bedu na mse ka obedam hwɛ wo di nanim akɔgye nsa ma no na wantwia enya ona sɛ okotwia na me a wo bɛka akyerɛ me ye ti amenye ɔde ai me chiwa abo mebo na mso wo bɛbo me ka bedam ya so ma me ne kro akɔgye nsa ho no se oda bi ohu me ɔse ukunu de jana ne nsa no pa de minim eti Eric dia wode wa fam nyina chia wa nkasa wo hia no wo hia adwuma no wa nhia nwie wa hunyansa atwa susu anya 250 Ghana cedis then lockdown time na just 2020 now 2.5 da ho na se de be ma ise na ne je ho de a woni adwuma bi aye enti ma me nkɔfa nsa na me fa nwo na me nton ensa na Eric no otena ho ton na enye ye ne sana ka wo so betimi asua adwuma na ono na ton nsa no ono so ya no ahwim ena wo na wo wagya wadwuma ena wo ton nsa no so kura ya adwuma ne bia ena wo ton nsa de hwɛ na fe de Nsem ba ya wo so de ni maame atem eti afe de wa ye ne ho bibia wo ho wano odi nka de ahye wani baako ama wo ba ne sɛ de wo kasa wo hia brai na wo ba ne nya afe no adenti na bra ya wo ba ya no anya wadwen sɛ ekwan a Eric de ma fa so nyina achi no ma wo ba ko me tonsuo ma me mama ni nkɔ me ba na ma wo no ne ho me nkɔfa obi a biem na nkampese ma kɔfa obi kuno adenti na wanye ne sa me ma adwen sɛ sane we ndi aye mtie bia nya be ma bia na tisa se wo da na wo se wo ne wo nua mo be sa pem gumu na nti a wo kodi Eric achi ma de ode say bra ya wachi a wode ko da obi dem no ese wo da ne mu ha na asada na wanya dan foforo da bi waje bra na gene dan ai obi nipa ko na beje ne dan te se he na woda menim papa mu ne da dan na wo so nkom na mu anu asa kwada mbo a mebo a wo nipa ba akopɛ na akora bi anka wo no wo so no nua mo ne da mo nko dan ni mu to da kora wo de ntoma ese fom eno wadem se wakofa ba akwa ba enyi wa mfri dan ni mu wasa kofa mienu aba sada nkro na mu na akodem eti ba ko no wankom se wo no ma no ba kodan nim mu nkodan nim so ahomfom so awaye okay yankwa papa ho no na emema no mienu nyina no ye ne ombe kasa papa wo bai kasa wasre ha wani agi wo ho twi ba kasa mu ne ma me papa anyama ni na age ha pa ne Nsem a waka nyina no as eja ye na ekoso nyina no wani tua especially obi kunu na wokodi na chi no na wani tua na anamon be na wankasa wutu ye de fa ho de mekanisa nkola na sam de emu ode mame kire se me papa bi a me mpekasa bibre enti aja nkola omu pia mi ni asem mi nim ba bi kwa awo ya dan omoko tie omu ana mi hu se one papa yi papa de ya se friend braya wo se braya wo ne no ekeka na Akoma FM 87.9 Kumasi me pese o ba san ko fa ko le bia be 87.9 Kumasi asem bia mame na me nkobre nti me Serwaa wasi o agron anyame hwe no anyame hwe no anyame hwe no a nipa so de mentumi nkase sei de bia wo ne no akoba na wasi anya hwe de a me de aja kokra me da me hyedemu me mpie me nan ni ntimi nkoba bia na ya o ya okay teme me nkoba bia enti omo koba omo no mbeka ho asem be aka kire me omo kwa no mo beka ho asem a kire o Nsem be no mbo mbeka kire o ba na mbisa no no say bread Akoma FM 87.9 Kumasi o say I brand de o so be hwe me enti ewo mu ana me hu say o sisa yibi force yibi entade bi de bread no am say o say ebe ye o say o bla na wan kan cho se bra no o yire me ni mo o so kan de na wo senka wo hu papa wo ba kwa bonte a wa kwa fa de abade e de ya wo se wo hu se e na me be hu se na papa no ne wo yire no me ko bisa papa na wo se agro no ni die na nya ne hwe no no e de me ni se nya ne hwe no
Eje ya fi o mi ha kole ya se di o konen ko yi na mbisa ne se ah me hwa ufu hunam a me hu ni aden woni han ya o se braya no na mbisi obi a wo se ni wo ho na wo akoye sadi we na obetumi wo se obehwe me obehwe wa afa de no achi me hu de akobi ekobi akira da me friend papa ne say ai me share that friend no krampo me friend na to so me friend na was say ai akra no was you call Akoma FM 87.9 Kumasi tiache sa malam say ai akra no anya onyo be ma ba ko ana ho ana me say me bisa me be say dey me ka ono so nsem bebre me aja akokra me chefie me da me mpie me na intimi nko ba bia de me okoko na omo ka be kokosi na me ni mu ho hwe eno ane sam ba be hu se na fu ai sei me koka ya ono so se ono de enyo ono ana me say adenti na enyo ono akra su o se ono o se ya wa wo so se enya wa menya ne Akoma FM 87.9 Kumasi ana mama de ba ha se ne sa na tie dia bisa o ma yese papa wadamba we ba cho me ma de me o ma bebre o ma yese me o ba se enson o ma yenson eti enson ni nyina no mo edadan ba akumu no me pa cha o mo nyina o mo ma me wai mpenifo no de o ma me egu o ma me free me fa we ma me okay ti se a wo ne mafia mo ma me nyina na mo te fa akon okay ana wo ne o mo nyina de eti a me bisa o sa ne se abaye woni na tifie ba ko edan no wodadam mu a wo hu se wodadam eti time bo sha se se woni braya eguru no a ubisa no na na o se na danfo keke no o meda fie me ye sure se na uhu na me hunu pa ubisa nsa hina ya no koda ubisa no so koda braya no amane dan o se o amane dan a wonya woka dikan o dika kira me se wonya dan bi wonya dan bi wo ehonum obani se ono wanya dan a ono ko han wanka se wonya o se braya on de man no se braya na de man braya na enya ne hwe no ono de dan ne man no a no okodem na se papa I put it to you say na wonim se wo ba no ne braya otwempena nyesa nyinsen ba ya nsa na wo behu da bi na nya na se wanka se wore no Akoma FM 87.9 Kumasi wa man ehon mata ada ho esa ya de ne do so ho ntino o man ba bi atra eche na ebe ye empra no na chese mi ni asem bi a meka bi na woni ho asem bi aka na nam se na won san so nkura ne so okay no kra me de no kra de o kan okay eti bra wo hu se wa wo ba ko panini papa na ne basa wasa ko hia wo bi kunu nipa no so obeboa no mampani ampa wa ma ne dan no hu se wa han dan na manana so obi dan na no ode ne kodem no de oba na nka nkire Akoma FM 87.9 Kumasi ba ya ne so no ane dan eti okodem ne de na chesa wo ya wa se e na mpese ye hutu mfom so de nyina ye mfom so na ba muji tumu a ne yetimi akoya nim aha tena muji tum se oba no ne ya wo ne twempena woni bra ya wo ne twempena okoda ho ne de den a wo ne twempena okay but now nim so obehwe no anya hwe kra no ama ne dan adem okay they say no okọ ye dan na ususu se wo yi na free mu am wasomadwe won wasade mienu abeka ho ya no na I am the problem ti wo say problem baby na person kai ye solve finance solve you to me an solve Akoma FM 87.9 asambe abai mo kra okay eti ya no e de ansam bi na wo frɛ na ya na o ka kire wo de ansam so ba na identity a yi se no nye na mo ko nyina de na mi misa ne hwe ati ache ya mi hu se nyi se na aba no ana me frɛ no na me bisa no na o se ai oba no de na one no awo bet o chinchin bebre nti wontumi na me se me ni ba bi kwa o chinchin fa asa sa one nyina na Akoma FM 87.9 Kumasi ana wo ho ano wa kan nyansa bi a nkyerɛ me biom ana me se
oso ba ni chinchini o ka sa no me ma doso sa no ka sa o ka so ba hu me ma doso sa no ka na me say obe woni na de onipa no woni de dadem me so le am de me se dem nko a ati se BBC a me hunu ati o ka sa ne de ha me kakra na me hu de meka ati de meka na me ka kire ne se won kan no pre enkyere me na me hu de meye so wanya sem papa bia kan so na je se nyinsa ne gia no wonye sa no opeso gia no wonye a wo gia ya boso okay abusia haya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie na yede esomo ne yehwe na ya ne braya o ono titu ne de na hia me pa na fe ye wi a ya san ene Eric nso ye ne no atwenkomo ye ne mafia o se wo 24 years ofiri kumase asokwa ha ya e we de enche ha ya na wo firi bai na ne papa enso ne wa ha ya Nsem no de onim ade fa ho ne ebisa no na papa yi mama se o se na wonimu se ya wo no ewo yire na wo ba ne de na tire du ba bia ehwe ensogu no so no ba na obeka kire wo ene de wa meka kire wo nti no afie ha ya na ba na wa beti sa asem na wono atepen me fa se me de ya ba he ya mene ne kasa o ye di nkomo o ase ya hoyi na mbisa na ansa na wo ka kire me se ansa na wo ka no so a kire wo na pani no so papa no so e de na no so nim fa ho Osa papa bata ya wadwuma ye o. Enye sampetoa. Ya wadwuma ye media me ni adaje na media me mpie ni ade ne yemfa ntete ba papa. Yemfa ntete ba. Eric. Eric de. Akoma FM 87.9 Kumasi. O ne betna. Ani o kan so ne betna. Kama. E ma me so kram me kra bia na me kɔ ne ho. En akudi enkomo. Eti me fa ne se madamfo na wo Eric no ne kodi nkomo enti me fa ne se madamfo afa de duru ba bia se oba akure ba o kan sem bia na me ntiase ensem ba na no kan na ntiase oba wo se Eric se ne o se ne maame se ompne o maame se ompre ma wo ba yi ene Eric ntina okay eti me bi se Eric so a wo se Akoma FM 87.9 Kumasi ono so se ne maame boa enti na me de na me minim se ba ma de one ni nua de minim se abibia o mbetumi ayeden atena enti a kire ba ma ne ho na bibia o betumi atena me bai na minim se obehwe na ma na tena wa ka kire wo se Eric se ne maame so ompere so e ma one ne ntina ba Eric ne de wan kan kire me sa okay o akure ne ka kire me Eric ne de me kan akura ka kire me se ne maame boa okay entina maame de me so mu se eti papa wadi ubaya chi amu abaya de na de mo bae de pote ne se mo pe 87.9 Kumasi me braya de no se we ne de se me ma fa ne se me na me hwe akura no Eric de no enti Eric no de mi sa ne hwe me nka hwe so nkire no na we braya de ye ba ye ana afa de me se o mo ba ko na wa hwe mantumi anhwe na wasan kofa bia be ka ho eno na I am a problem my mama de me de ba ha no ati se asa ya wo etie wo asempote be na enkra be na pesa wo me de ne de se on hwe me ba no mama okay on pe edan ma no Akoma FM 87.9 no man be bintina no hwe ona na no ema wo mama okay ma se mo ya be sa ba wo hobie na ya hwe se ebenya braya abatan ya ho ya dwuma se wonim se won sounds for mo so nkora nso mo nyina agudan ba ko mu eti obi hia ba ko no kasa mepewpe mema wodan a na cha se ye pia ye ba no ne de ama no okoye wasa kofa kwabra ne mienu we ye bema de ode ne ba no kra yenim se ba wo se bemo na wasan de aba nti problem no an solve your doctor nipa ye na nso so no ama ne kwan so a na koya adeso ebiana bidawa che de ohia de dan ana doctor so de doctor so de awere of doctor grow fine da bibi aboko de bibi aboko Dr. Menses Emmanuel Menses ne basa okay ya chia onu atiefo jo so demre nti me fa number ni tudwa ne enko ne boko
0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine mojadro na se kira ne se nyini kama nyini fefefe enti ye butaye a ma ye di mojadro grow fine ba ne se so nipa Akoma FM 87.9 Kumasi benyina yare bia enim ifise yare bebre esie we nipadua num na ansa na obe so wo yare no this wako hospital na wako hospital ne kwa doctor be yehwehwemu ansa na wo de wa hyafidiem na hu se saa yare we na haw ansa na wa ma ho aduro na nhwe yi a yare bi wo hokra edu bedu hospital no ne wani ni so na wokọ yare bebre be ye de yekoboko enu nti ye se be grow farm yaduro no se de be ye be boa woni padua no moja no ama moja no agina so ye efise woni padua no Nyankopon boye no wodi moja aginam a ekoba bia no moja no e 87.9 nutrients inflammatory friend oxygen ekodi padua na kwa nyina se de be ye be mo grow fine na nyame a nya wadom na saa entiri ana moja enya problem na akofa yarewa bro yare bebre ti se stroke kwenye boko se de kan stroke ben ye chen atade hye wa hwe ye stroke edo beko boko enu nti ye di grow from mojaduro na ba a ye de ye akase ye koko anwene mojaduro e de adure friend xylem afra se de be ye beba moja na anu aye din na ayi yare afri dipadua num efise moja no a ono a otimi yare Akoma FM 87.9 Kumasi wodine wo ho se madamfo enura na me na edin komo ho ene wawu mentiasie na ye de ahya abosomfo misrawo wan hwe yi stroke do be koboko yanum go fa majaduro no se de be yi a ye nipadua no ene ye moja no be kama saa na moja yi se de me kan esutimete esuti e friend anemia aye yarefo wonu go fa majaduro no eboa ma moja no esuti na wunhu no ehye ma ntimre bia na moja kama ye moja yi so every 120 days bia 4 months bia o red blood cells are wire and be expire o say free the pedua no bilirubin free mo be de wani so na join this na de wo kwa no ye no go for amajaduro no wo ye obi a fe na wo sha sia no go for amajaduro no a wo dum pe obo sa odwonso a change ye yellow e ma ne mo hu bilirubin na wo ni pedua no na eyi free mo se de be ye mo agina brane se de be ye a obun be kama na enkofa yare wo bia mrew se de mekan ye moja no entiri no so emutimi sisi entiri no musisi a ema emoja na wo se fro kono ntimi nkoyie enti wo se doctor check you na wo fresh en wo de ade ne chekere wo nsa a wo se beda 120 80 ene wo be check no ne number 180 if you say moja na ekon entiri musisi 87.9 Kumasi esa na doctor fo atu ni dini low density lipoprotein ne chese moja na ntimi nko esa de yarewa bebre bro esa wo se akoma no ko hwe ahoden foforo edi pia moja no nti akoma ne ko hwe moja foforo apia moja no ene ese wanya high blood pressure asase nyina eho ne free kakra de di mu a moja no ana sradie ne begina sradie ne gina pe ayare atherosclerosis afedi entiri no emu anya asi nti moja ne ntimi nko adwene no mu yie bonsa adwene ne ntiri na ewu die so waso eka wadwen wano ka wadwen no ewupe no wano achia wonsa dompe ni mu isu ntimi mpegya ne da ho obi mpa boa tibi frito wo hu otia fom a ase wo fom numgo fom ageduro no se de be boa ayi sasra de we nyina firim nyame amoa ne ntiri ne pipe ewu aba na chese stroke na ka wano na doctor for chire se ni pe nya stroke no emu aduo wotwe wo mu de free pressure sa na di wo stroke enti nyanwanwa se fie bia pressure wom efie bia abusua bia stroke akum nipa baako menkasa nwie ne stroke akum nipa enum wa asase we so enti be srawo hwe no wan to so nsia ende fa grofan yi wadu na no se de be ya ebeyi o how gina efu di number no ye che obi abenya ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 enti wo ho na wo se wonsa ana wonan ayew titriti misrawo enye anase na achew hwe grofa mageduro no se de be ya ebeyi srade bone e ewura wadwem na frim se de be ya obenya ahoto
obi wo ha woda ho abom se ne nase ehye no asia so jagu no so misrew go from agaduro no na pressure sase no 87.9 Kumasi wo ho na wo se wo nase pija misrew enye kese na wo ye kese enye mfiri ye nan ye free yafono no go from agaduro no se de be ya bibia be kama enye se de wo kakra de wo kan de wo to wo pe pressure na ba pressure ne stroke ne ba yen go from agaduro no na yenya hoto 0244 59 65 32 0244 59 65 32 nam se yedi kokoo aye amanaye mogaduro surunkunti Akoma FM 87.9 Kumasi ye adwuma wogya so memfa go fani agro 87.9 akoma bo peri nipadua ne bon kaye mogya ne kofom hwe go from mogaduro nanom wonsa no na yo tititi memfa nsa nanse obegya no no the pressure any stroke any gya kwan no go from mogaduro no oto ase twetwe honam nyina ya waposo obi danyane awie a beka se kronfo ayabo no mehyira no go from mogaduro no se be ya bibia be kama edura na dwuna wontimi na yare mogya wo awiem no kofom onu go from mogaduro na bibia be kama ye nua ma no menstrual disorders yetebuso ama sorry ene omu na eton aduro ne mayen emfie edu na menses mai onu mai ba beduro emfie num na mai onu mai ba beduro de ba na etwa e ba tot de ba ya wo en etwam enam grow fanti onu grow fan mogaduro na bibia be kama empompo obobo na epa ya mesro onu grow fan mogaduro no enye sa ebo tirimu a ediwo ena eba obi dware wi a na odi afin dwe ne ho yare onu grow fan mogaduro no wo yo ba ana be ma no atenka ate ayira mesra onu go from agaduro no se de be bibia be kama ba bia me be kirewe ho na obenya aduro ni bi atu ana ato na Ashanti region ha de ba bia obefa bia obenya go from agaduro na to na mo mesra se wo enkranman mu a enkranfo nyina mko o kan shi drug lane case work eba obenya go from agaduro no Tidatek na naboache Angel Repash obenya go from agaduro no asamafo nyina ko Eco Pharmacy House of Drug na Widama kaswafo nyina ko Tribe of Judah ana dependable ubenya go from agaduro no wo temako na naboache ana Little George Spinters ubenya bi Esca Heba amasama misra mko na Heba o post office no opposite abasam wo amasama wo amen ubenya bi ato asama kase no amen suhunfo nko Ekus Pharmacy ubenya bi wo suhun amisra ko NS Pharmacy achimodafo nyina ko Chumasi Drugstore ubenya go from agaduro no wo aguna soro akọ da kwano ko foduafo nyina akọ Gabson Pharmacy o ko fodua saa na okọ enkokọ a obenya bi wona naboache ho Hillside Pharmacy o kokọ na Antiakoma mso kokọ sunyafo nyina akọ Capeba Moze na Green Light obenya grow from agaduro no wo takọ abesiro ko was ana Pristia obenya bi was ho takradefo nko Mensa wo Cape Coast akọboache ansa ana pena Winibafo nyina musa awrade bisa awrade ubi wafo nko 1000 Pharmacy ana Obroni Pharmacy wo tamala ko PK Gombila emre na ayemre ntije number no na ye sore so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Akoma FM 87.9 Kumasi ndenyi yare wabia emfiri dipadua nom na hofe de tie ne se wanum go from agaduro na esa yare na esensi dipadua no ye wadie bi wo my friend anti aging properties e ma won twonchom e ma wo ma abrewa ebia no wa isoku num go from agaduro no if you say grow fine makes you grow fine. Dr. Menses, Dr. Grofine, you better see me, you better see Papa no so de any dey say. Na kasen. Na mfanje ba ko. Na so de ajiba ko na ya semo. Okay, to Dr. Grofine, ya da se papa Brian o. Okay, Brian na design. 87. Yo. Buni mafia. Design. Okay. Wonim ne kwan ba so. Okay. Mimi say America di na menema action kakra. O ka se America kakra, woni na twe America kakra bi apasa o kire sen. Say me pa say menema tna o kakra. Ni da hi bia ben fan say be 3 months. Woni ne tna oboso mi ensa pepepe ni.
Okay, what's one in sign? I want you, I want to hear the same. 87.9 Kumasi. I know you say, and say, for Papa family to many, that was idea. No, and I'm saying to you, Papa, and say, they are planning canoe. They are meaning to me, say, Akola, when they bear my over, which me is just open, not baby. Some open over, the maybe see me to find. Maybe I don't be or the man saying for Dana, and will be begging. But we kill. I'll meet you. Meet your Brian, Metonkai, Casa. I know will be begging down on any fancy a year to know or Bopina or where the normal support. It means to be man and I them. I'm here, and said, yeah, and remember what's not dining. It's a brown a bar, maybe, now, okay. It's really the home call, baby, a correct. It's the moon, I'm afraid to see. In the first year, now we see. The first year now, no banner, not uncle, or no banner uncle. And they say, no, we didn't know baby frame. We didn't know baby frame now. This is a way not to win this matter. Now, oh, baby. Now, the baby, they're all here day. And now say, Oba, Setuano, and now compare dread. Edia mano and I'm feeling matter so back at one of the drama matter the dance for not only of one guy or papa it will buy the coffee na papa no so a disappointment a man and I'm sure Danny dear at the whole game in Tinkulano or mom to them na Kulano was in and a mamma say a papa say what's man or what's a baby and I'm okay master it will ma be and one was framing. And your friend were the leg in the framing, and I'm fine. I'm saying one was there on one. Now say, now where they were, and was a bossy could be assay. Now we are saying, oh, bossy could be assay, they are doing our young of. After they also prepared drama, it was in a down to be, and one in the forces, one in the fire Juma. And I'm saying, I do not bear now, no, a down for Quack, or was in a down for the book, one in it. Nothing I will see that day, and I will know down from the boat it's and all the kind, and I'm so okay, master. And to bear 3 days down, and now the number be a friend. The Mifan number, now a sister was not down for no. And I'm a free sister, and so I'm a free sister, and I'm free sister, and I'm saying now always. And also a call by dear Tiano. And I'm catching and say, on far from no command, and I'm in Cata, and where so I had yeah, Obokovo. And you bet 1 hour time, a fresh and say, Oko, was one in the water, into me, your cold, yeah. And I'm people say, nah, baby, or what the throw says, and the boy will be claiming. I was in the Mopa, and I'm the thing to separate it in the Mopa. I would just be incredible as a pro for both. You don't see that until, and I'm busy and say, what am I going to do? This time, when I'm in the bar, and what's your name? Sister Dina Baho. Only there, we need not do it, but I'm saying, my bed, no, me and all was a brand if I do, me, as my own, and all the kind. And she still no friend, and I'm beside and say, me, Miss Rock, I can say, what? Now, how dear do not have now, because all guarantee. Dear do not know, and I'll say, I buy a plan, no man could be put a cash carrier. Abanya, the lamp, I didn't know for you also pay a drama for last, a dinner. Oh, buy and in a case, and I do. Let's say, and yet, the man and uncle, the meaning is that they did not find again, yo. But then they catch themselves, my children, when you need to come home to me. A friend was really so. And the mammy make us say, this answer, and it said, yeah, the body to be actually, with me was nine, until you need that. On first, I know for no case that. Uncle, me, mammy, and in a brand of the woman be back to it or bar, and enough for Friday, Ediaba. We were the new ma. It is to be said, Papa, Papa say, and friend, Mammy say, and friend, remember the day. Oh, that's a young Muslim, if you say, it was in the shape when Mammy said, Miss Anthony, who said the day I would be there. Now, this was this after my family. As if people know the man, they said, that's night, second one, who is nothing to play, not to miss red bonamania. Number we friend, I think, ready, ok. It is a bonamania, or here, Mamma, and no man or two, and ask them.
ja na mti da bi jana sama o Canada enya so many one the property there it's in 2 days in the Pakistan sending a message ema me yes me phone anu ayira na mde message ni ko kire ni se message ni kana se ni message ni kana se na kire ni se onu ni yira onu wani wo na me maje message se na ni no ma kura wo de se sa ne se dia o mi ni ma ide in free ni de mo na mde se wo no free it's a number of first to be really so. You can assist me. I'm a better man here. It is, you can say, the only idea. I mean, you can't already made a effort. And I'm said, I can't say, now Miss Abbas, now me call you cool. And I'm catching say, you see, me couldn't me the other. They can't be see as I'm soon, then I'm catching. I say, I me too. And now, me catch and say, you see, baby, I'm a call. And you can say, or you may yet for a mammy behind no more for a mammy say. So when you bema wa, only bema and go for bema. So go for bema, I say bema being a problem, and now ban being a problem. And to me, yes, idea. And was a hang. And I'm a man if I need it, and in the castle, and was a hang. And I'm seeing per se a baby more for me. Say, maybe. What's it called? Be ho. Aha. Me can't be. I know me jacket, but me can't. We have to see that and the so and I make. I'm a some tears, and son, I would have a see some soon. To one says, mammy. Mathematical, and I say, oh, dear me. Hello, meet you, Brian, meet you. Anna, me can't add it, no. I think that's not many buy, no. I'm catching. What's it called? Be ho. And I hang a can an hour day by ye. Aha, me born hangers are. Send me my cool be ho. Said you see the oil, and to a G2. And was here our G2. The me, and I'm so much. But you may do, and I'm catching and say, my first idea, this will be a people in the being a bit yammy, and yammy a dear next yam to Miss Venom, and also, only the beer, and I'm talking. And no net training. Now, sorry, I was in the cockassi, if you could check out that good bread, if you have a 10-11 number. And the last I'm catching and say, oh, sorry, I'll see you for that. And the mamma will die out with them. And then with the most look at the 11, 12, and some of that. When you find out, when I was in the cockassi, they quite hundred. You could see, the make you say, mammy, oh, mammy, I smell when they do somehow for the dinner, who be doing as you bear 10. If your mammy, so mammy, you say, oh, mammy, now, mammy, free up on you. Or so you man, one of mammy, and so many baby. Oh, what you make you say, it means, oh, little dear day, I will make you, I will be sad. If you, what was could not make a so. We have a co-base 3 and Canada to buy. If you do, and old friend say, what I did, and I'm seeing myself. If you really banu shian, who I'm sure, and I'm saying, I don't know so what is that. The day I didn't call I was what is that, and I was saying, we are now calling a piano cry, or the mount, I will be over your bedroom. After the piano, the mount, say, and your own Akasan, sister on in the choir piano, this canon, as a year piano and a car, 1 year piano, be saying, and maybe be the background, sister and a prayer basin day. Now the car by a lamp, the dear car now for ya. And see where you see how the car, and she can cry, and all the content from the breeding and saying. Reason I'm trying to maneuver William. Yes, me. Baby, and I'm saying, Niacolama, William. And also one day when and I'm saying, William, my name away. It's nothing. But I can't tell you, it's not easy we sit down. Let's can see 100 cities. And I'm saying, you see, I'm going to believe that I and you train my dancing. And you know, I'm seeing now, but today. If you're in there, no, because I did correct, mammy, and I'm saying, I beg you, son. Now, this is the man, I say, I can force this is what I'm saying. With this animal, they're really dear work or you talk or you never. So, for sure, my dear, the animal, sir, the man say, all one gram, it's when you remember, dear, and you saw that is only keep and to do more.
Okay, brother, some nam say ya ja wa buru so bia. Se se ayengu na brim. Ma me efo nyinsɛ no wo dia, ananya wo dia. Me mo bi de eno frede e ba ko fe. Se faratia me de mo akeka no. Se eye mi o se eye mi ka se be ko same die ba na bi se me so. Se man ko ho de a me ni case. Aya me dia ane enya me dia da bi. Se mo aye na me pe wo dia, ananya wo dia. Se ma me na me sure se. Se na nya ko ho ni die. O ka se be dia me ni atem dia me de ka. What media na se. Se wango fa ni dia ena o keka se wonu na nyima se wan fa no aye de no re be so ko fa ni bi ena ko to kura na se jiatre o de o se nya dia jiatre ko sa wo di siribu o be de no ko fa siribu na e ti adenti na ne papa frɛ wo de wutumi ka wo papa na nim twan sa ne ba ne pechini etinyi se no so mo anyeye papa ne se bra wo frɛ ye de to wani mo no wo ka ne pray nye pray fa sa nyin se no mama yefu apechini etu so mo a enyeye adenti na papa ne de wo ka ne sa na bedu afidie so de asa fe de wo ka nsem foforo papa ne se wo se nyin se ne nya wo dia papa ne de nya ne kan se kwan se ne krista ne nam so ko be bi on kran ena ni mi na so o ti ma ko se be bia so chance na wo ba ti be de ni mu ko e de e wu wa sa asem na wo kan ane dem ka man kan na do ane wo so mo ana se stela yan kan se de wo ka kire papa na wo som ana wo ye ne den ase wo de ne kan ni wo se bi si ka asem na fo so wo ne da because de wa wo ji to mo no wo se akra no fa no o de ahoma na be se be ko fa ahoma so kon be me na so nam ne be bi na akose ne pe wo yere me bo a ana hu no na so ani gine hom ana ye hwe ko ma wo die nso akora no nanka me die minim sa wo ni akora no ho adwenbone ye hwe ko ma ne sa de wo keka ho nsem yi a akora no nanka wo ni ne ho adwenbone bia wo fa ne sa nka wo pe no a enka wo ne na etena me bi sa wo se si anyinse no wo so mo ana se wo nsom ahoma de fa ahoma nse wo kon sa wo ne na hia na ana wo aso na akose ne pe me bo a eto on fa ahoma nse wo kon okay ya fine nyame ya aduma o kina wo asoko ha ya idea o kina pese ye nyawo e wo ye fie ha sei le pa se je na no pe mi ni ma san ko be bi ko ye jumo o ti ti bia be ye na be nyawo a ya wada wo hunu okay ye nyawo nyame ya aduma ya wada bra ya be hwe anim e wo fie ha pe tambe adopa be no nkron 9 na wo ha sei anyi fa Kumasi asokwa baby Akoma FM ya wono baby a more ni wono opposite wono ma 9 o'clock ya hwe anim yeah that's it Akoma 87.9 Kumasi upechini Davi na upechini what is a bra ya so utime kra me kwa ahodwo me kwa atenga junction me kwa nhia so me fa ha ya na kwai madam boy bi yare wo ahodwo anya stroke ti da bia ya this sister mo frame say me nkohwe no ene na e ohu o se an mimi sole an mimi pechi na okacha o se nkrofo bi efrefre no ehunahuna no se wo mo yire no wo se ba akokora de wo se na yire no e na odi wachi okachire wo okachire me se okachire me na me say sa number ni minim ni pakro number wo se meboa na wonim ni pakro number debi na wonim number ne da on se number bua ha 87.9 Kumasi abeye etimpendo do assign na braya okachira wo say wo do chip eto ne phone so no mema frefre no di natem ebo ne hanya se wodi obi yirachi how many times ono ganye bi so omo frɛ no di natem o so ofra no wa peke obisam se ya na obi fra on peke na mse an wotimi peke but ono ganye mi se omo fra omo didi natem on ka sa na sa complain wo kan do do san na kire wo kan 2 times na kire wo kan 2 times pe na je sa nya ade ada bia eta to aso wo hwe otrem no wakoma mu pa wo ne bra ya wo tena ye wo amfa be ma foforo bia wo na chi pa che da bi wo ko kobro minim ho pa e ho de galamse ne ayifo no mugu ho pa wo ko ye no wa ngodi obia chi wo ho da bi sa me ko ye no sister no na adwense ko de ne ode me koma ne babema ena mse ne babema no die obi owo yire die me sampe sister no ka se wodo ko botire no e kwa no so de wo koma ne babema okay ntu kwa na ne babema no watata mo hasa ache iti mimi nim se ebi etre ne yekobo ntie e kire me koe na me hu se ne babema no ye de
ɔde me kɔ na sister na ede na wo hu no enam ne ba do so na ade hu no na na wo nim ne dada me ma me bo ni ti wo ho okay ti me ma me adamfo no no eto ɔde wo kɔ de wan kan kyɛ ɔsa ne ba ne nti na ɔde wo kɔ asɛm ebra ya wote da 87.9 wante da wante da sɛ bɛma na watata wo no ne ma me na de wo etu kwan okay ti wo kɔ bro no wan kɔfa bɛma bia wan kɔfa bɛma bia ma kɔfa bɛma bia sɛ me sɔre a me hyɛda me mpie ti ne ba bɛma no sɔle a no wa yi 5 cd de ama we na ɔkɔ enti ɛkyɛ papa bi hu mi na ɔka kyɛm na wo kura wo nya adwuma bia wɔ ha wo ma me mpɛ bɛma bi wɔ ha ma na wo fa na me se me mpɛ ti wan fa bɛma bia na ne wo kɔ ya wo kɔ hyɛ mu a yɛse yɛde wo kɔ botira wo kɔ hu sɛ nka ya wade ne yɛde wo kɔ yi a wani nye hu no ada no wan sa mo achi na sɛ na Brian so aba no wɔ frɛfrɛ wo asa na minister wo 87.9 Kumasi ti me tata sister no me bufu ye me kasa sa na sister no kopo obu na wo ka sɛ Brian so send wo bi na fa bra Kumasi ne me ka chen sɛ na me sika wo no ho ti me ka chen so on send me bi no ye wo say ono de oniska sika wo no ho ye 30 cd na nti 30 cd de entimi nye dɛ nyesa bi aboa pa ye bi na wo de hyɛ wo sika na wo nie Brian wo pa hu because so hwɛ nkɔmɔ ya wo de ya na kyɛ sɛ na n'ani gye wo ho pa mebo a ne n'ani gye wo ho ɛde ne na ma hu sɛ Brian na n'ani gye wo ho pa ɔse ai tebu ha ohumi a sɛ de ohumi a na sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi nti dako wa ohumi kra ntimi ɔso ho ana wɔ se agu no ɛde na ya na wɔ ho a sɛ ebia me betwam woni fie onada ko hu sɛ ma betwam asɛ na ne honam ye ne basa na ne honam ye ne basa eto hu wana wose agu no na ya na wo ye de wo kwa na wo hyɛde na ya wo hu ana awose agu kyerɛ na ya ma wose tete ngu nkrɔfo so bi na me hwehwɛ stress na me shape tebu ansa me wo short nika bi wo ho na ma hyɛ na wa hyɛ wo so de afɛ nti wo so hu ana wose agu no ne bia ohu ana wose agu na bosome miensa ene akyire wo sɛ wo kɔsɛ wa wo mba wo sɛ wa ha adwene pa okay yamfa enkomo no ensi na yɛhwɛ na yɛne Eric nso yɛne no entwe nkomo yɛne ne entwe nkomo a nti wo papa efrɛ Brian wa ka kyerɛ no sɛ wonyemi a wo se enyo no wankasa wa hyɛda ne Brian watena se akyerɛkyerɛ nsɛm sɛ deɛ wo kyerɛ mu kyerɛ mi sɛ ebi a mekɔ hɔ no mankɔfa bɛma bia ne adeɛ wahyɛda ne na atena se me hyɛda ne kɔtena baabi ɛne ne di kɔmɔ kae ɔsɛ memebua ntoro na memetwa na wo ba ye Brian wo kɔhyɛ kɔbrɔ ba wasa no wada biem Akoma FM nyinsa ne ba ye nyina ti wasa no wada nyinsa na me ba ye no nyinsa ne ba ye na me ka kyerɛ no deɛ me ba ye na nipa kɔ na agye dan ne nti me hyɛ dan ne nhyia ndem nyinsa ne ba ye deɛ wo hyɛ dan ne nhyia ndem okay na Brian wankasa wo tena se a wo ne tena se no wotimi hwɛ wo sɛ deɛ ɔka so ɔbɛhwɛ wo ne adeɛ na hwɛ no na ɛkɔ so na ekoso but ada oni ska kra bi wa 5 cd na oyere no di ama but o ska 20 cd 10 cd tebu a oye ya na oto aduane abre wo ba nti ada na wo so 100 cd skodi ne ho a wo so begina no so kasa ya ji usika 100 cd no me ne sister bi wo ye side wo me ne koye adwuma gali na aduane ti da bia no ma me 15 cd ti 15 cd mi di 5 cd a nam de 10 cd no say ono no echepo no wo de abo MTN for bosian ni bi Brian no so abo MTN for bosian mobile money for bosian so de to so mobile fanti me fama no fanto o mam se ne be ya me ho kire mi ano ayede na wo de amam nti na utwa so Brian na da bia mi twa susu me de mi susu buku kra command se nko on fanto susu organic city 87.9 Kumasi no de to me chepo no so ano na wo koje ya koje ma ade ana koje wa de na sa time was uji sika no sa ayira wa hu akira kwan bia wo ko he wa de ayira duro wo ma no ayira wo ma no aba pia ni sapia me ko sra me wo fa in client na wo de be mate na wo kɔ ba bia no anu ma ho so a na wo kɔ wo kra no baby ade nti no wankra na wo se Brian pɛ wo ntia na wo twigu ne so a ho ba bia client nti ano so wo kɔ wo fa na Brian kɔ he a wankra wa nti e ma wo kɔ wo fa table no table mi hwima akɔ be ni kurom table nti mi kra mo kɔ do go ya na ma kɔ na mi refi na den
Nti we na akwa wo fa no ko hen fa no so ko hen ono so ko ni kurom ono so ko ni kurom nti se bra ya ko ya na cha sa wo so apa ba bi na wo so afa na wo so ko onza ni nyina aka ho na akwa akwaduru se ye yo okay na wo ni bra ya wo so ti wo na no wo da no wo mo ne ho ba ni ade no wa anwene ho sa nyinsen betumi aba wa anwene ho ade nti no wa anwene ho na me fua ade no wa anwene ho ejunu mienu o dwena ho de di nka na ye de na de to so ye de Akoma FM 87.9 Kumasi. Meko akoto eduro na omonoma ema juice ni nyina bogu ase na miniskanti. Ya na unka nche se bra ya mamiska nkoto eduro na juice ni mesene ko. Enye da bia na abisa ska wobi. Ti o ma obi koto juice eduro ni bi da. Da bi etebu da ko bi wo ha na me amakoto na na nyinse no dwen ho se nyinse ba because bra ya we clearly na nya hwe papa bi na no hwe wa ukwa gele ni adua wie a na wa obetwa susu ama ne ni ade a wonya bi ma we na nya hwe papa bi na no hwe o ba pani papa nso na wo hwe e na bra ya nso ba ye no ntimi hwe o se de wo so hwe ni nyina no wa anwene ho se nyinse ni bi be ka ho a wo be kire 87.9 Kumasi. eno so anwene ho sa e de se be ba ho fro sa ba wo na be ma ho fro sa ba wo be sa kodi na chi adentia mapon adenti no apon da bia adenti no apon enkra me no ungu biem yo peja mo mame o de peja mo ye be hwe so apon a because ba kwi wa nya fekura sadi obra rekedu afamu yi na bra ya oba ye ya bra ya so de na na no openo bra ya de na nkopena obi ohun na awasi aguni de our husbands Semu huya na wasi ngumu pa. Ebe haju na gwe ya ma wasi ngumu Mr. Bonsuna. Ndiyo ma be haju ne. Time Herbal Mixture. Papa kwaba. Ya ena. Bibi aboko de. Okay. Kayo se dronom. TIME. Yankwen. Yo bini aba me da sipi ni akwenya wo de ama me. Ewie me de nchia be free time aso ya ma de share ete Akoma FM sabre. Ebusuafo na so bra na so set time Herbal for edo ba twetwe nkomo de fa pomuden ho. Esan se na ehwe ye nsu a ye num ye nuane ye di ye mfra ma ye ho mi nyina bobbo e de ya de bre ni padua ne sentina dada time for ya je bre ba Akoma FM ha. Eno ba twetwe nkomo de fa pomuden ho. Na ye koso akai wo say time Herbal for ye ne kofa ba ya. Ye di adru e friend ne say time Herbal Mixture abedwa so kai se adro ni TIME Mr. Malaria dro so hu enu nti sa wona di nipadua no ahohia begira woni padua so wonu mu atu ntumi didi uti dwa say gaga kope time Herbal Mixture no no bobo mame na ebe tu nyina ase de free ho no de ama enu achi ne ye de wo mintimim no asan abedwa so eno ye time Herbal capsules and then mixture time Herbal capsules and then mixture me so adro we nso bo re nipadua mu a ehuru nipadua mu huru mojam sa boa ema ye nkwamo no ahoden no esi pisita e de mayen enroi uborom grass store pharmacy shop license chemical shop bia ubenya bi ato opedi dudrom etu akoton a na wodi wani akrem KNG Herbal Colinac Herbal Misty Herbal Fredmans bia yetu no ton bia no uborom ho a enroi dudro na wonsa ebeka bi awie misro sa wo hweme ana utie me na yade abobo awrawo wonunum no ni bebre na so yade no enkwa ma be fa doctor ho mabofo no ema na wo de frɛ yen kyerɛ yade mu kyerɛ yen nyame be fa doctor nsa so amwodu papa anom amwapomuden ntoma no watumi afefra ahomabofo no ye 0244 417 669 0244 417 669 me do for time Herbal for ya homabofo eno no enu ti abra wonsa kan no me so se fa na frɛ doctor ne kyerɛ ha mu nyina e kyerɛ no na me no twetwe nkomo kakra de afa ye dro ye frɛ ne se time Herbal Mixture ho time Herbal Mixture malaria dro me do for ye nim se de malaria esi etie aboantontom so na de sa ya de fun eba me so se wonya time Herbal Mixture na wo no no mo a ebebo atu ya o malaria na se e de free ho ma esan se malaria ya de bia ano edin pa ebobra wo ni padua mu a ne nsunsuanso ana ne nkrabata ya odan na de wo ni padua mu no ya na edoso obi timi ka se me malaria ka ne ho menu munya me
de kra menum nyina yɛ nyonyono sɛbi aduane no odi a asɛbɛsi ɛna wɔyɛ obi kra de ɛbasa no a obetumi adidi pa kyese wabɔ blue kilsum akotwa kakra ansa no watumi adidi ɛna time eba mecha eba ye no saafo no nyina wɔ mo agyae wonya duro ni bi na ono no mo a ɛma wɔno mu te wɔno mu da hɔ wotumi didi yie ɛnum nsuo yie adwunso bebree aduro ne yɛ time herbal mixture ɛno akyi no ɛboa wɔn watumi adidi no na ɛboa atu awɔ ɛde afuru ni padua no ɛso sanse obi wɔ hɔ a awie a ɛboa ɛnya asɛm ketewa wobonso wafa kɛtɛ no ɔde akosem no wɔdem wafa akonya no ɔde akosim no wɔtim aden a wɔse minua sɛde awɔse tie gu me so no megye ho baabi a ɛnyɛ mede malaria de ka no ho a wɔna de brɛ me o aduro ne yɛ time wonya bi no no ma ɛbɛtu wɔ nyina ase ɛde afuru ni padua no mu di ama ɛno akyi no ɛboa watu wɔ ase nsosoro na ɛboa tu ani so bidie de afuru hɔ sanse obi wɔ hɔ no mu a kama yɛ sɛ nansa na wɔtwe na nani so bidie na aka ne ho ɛti di mo wa ne dɔso mo mogya mu a ɛti ma mogya so te ɛno ti kɔpɛ time heba me kyerɛkyerɛ kwan sanse no ne adura doctor ayɛ ɛde brato so ama wo yade ɛnti wo no mo ane sɛ wɔde brɛ ɛtutu malaria na se ana yade bia mpa abobɔbra ni padua mu no ɔto asiesie hu ɛde afiri hɔ de ama wo time heba mecha yɛde ɔba de hahama ɛnu bina ɛnu nsini ɛnu tane ɛne akeka bom de aduro no aba na busua aduro yi ba yɛ no wɔn ma ɔmo de yɛ aduro a wɔn mo nom de adansi die no eye bebrebe kwa obi tumi frost doctor me koto time eba me chana meti na ye me ya pa meti dwame na nso me ya de bi ehye ntoma mu a ma mo so mpa nkyere wo no time eba me chana atu na sise hu ne ye de aseda ne onyam ne ye de amerade eno behwe di pegu ya so ye ya sabi enya ya resa na omo bepe na emum adanse ene omo de basan se time eba me chana de eye aduro bi a ano eden ensoso yade so na emum etu yade ase eno nti yade bi a mesro awie etete wo agi di padua na boso se mfie bebre se busu no jama bofo ne frɛ yɛn 0244 417 669 0244 417 669 obi wɔ hɔ yɛ adwuma kakra bia na wabrɛ obi nante kakra bia na nakoma ɛbɔ ne se papa mesrɛw sɛ wo sensunsuanso na lawo sensunsuanso no wɔ ni padua ni mu a adura betimi aboa wo adi wakagyina mu no ɛyɛ time obi se me kra de nansen oba wɔ se me menses ɛma kra ababro so na mienu na atwa obi simi kra de bebu so me nan enum mi mu minsada wa ye hwehwemu nyina so hu se onfa afuro me so wonya time no ma ebebo ama se bi hu se bo na duru so amenu ba ebeba wano e dia ma obi hu se ya na wa ya se oya ana wo sisim e ya na ehwew ana ni dane na etete wo eno krampo de time heba me cha no otu na sise ehu eno nti obebi ani dane ete wo so e ha wo etete wo no edro ne time heba me cha de medofo ebowura ni padua mu a ansa wo ya dia ma no enye nan ani enum enu ntimpani se wo to bo baako na de akum no ma pem edro ne time ya de bia woni paduam a etete wo ya de bi wo na betan fidie so na maamo so na so kwoto edro time heba mecha na ononom ye no na atu na sise ehu de free ho enu nti time heba mecha de ebusu wo drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa wo benya bia to enu achi ne de time herbal capsules ene ne mecha so aba na time herbal capsules ne mecha de ebeduru kro mu ana ebeduru Ghana ha no se de Ghana fo esi no aduro no esan se aduro no eye adwuma aduro na no eden enu nti obi obeto bi obenum bia no na okamfo so e de kire ni nua se time herbal fo aduro a ye fa se time herbal capsules no ene ne me chane de aduro na no eden nti menua wo su kokopa bi ne no na adwuma aduro ni die nyina ne se ye nkwamo ho adwuma nko a e na wo ye obo asiesie nkwamo no wo mankwamo ho eden ekonkan ene se wo hwe me a ya di ato ahye ye so a edi eni ye di asie anampo se ya di abetena wo so wononum no ni bebre na yade ne enko no wonkwamo na kire osa ahoden no asa ana eswate wo muntimi enko ene yade ne eni asie na abrabanum time herbal capsules anasa ne mecha no esiesie nkwamo no ema wo mu ho ye den papa ebasa yade bi woni padua ni mu no omo poga yare ne gala we kra free ni padua ni ema ni padua no so efa enya ne fa ahodie enti time herbal capsules ne mecha ne de me kanfo de mama mema obi a wo hwe me bia wo bowura mu drugstore pharmacy shopper wo benya bia to ne nam se dro na no eden na ano enam na etutu se bi yade ase na esen bosiesie yenkwamo nti eni edi kogu drugstore pharmacy shopper ne se esa enti obonso obi afro doctor dro ne me bowura mu drugstore ma enya bia nto nanimu ni so nani hu hancho doctor tena sidi no se da bi dro ne me ye bai se emebo amanfo emesiesie amanfo apomudene enu nti mi ankasa no meye delivery baby awo bia no frɛ me a de hia ne so obekire kwan ye de dro ne bi ebebra wo baby awo bia enu nti jama bofo no wo de he emaya
so ye ha wo ho kra wo gya mabofo ane se wo frɛ doctor wo se doctor bi kra asko ha na me wo enti fedro ni bi ebreme gya mabofo na 0244 417 669 0244 417 669 bema me so wo no oba kodi mpemu agro wa ma ho ban na oba na cha oyade enam so ma oba mem kekawo oba ma na mu hyehyew enam so ma odwunso sem asɛe odwunso akakra bi na ba bonten wo do oba ma be show trousers mu no na dwunso egu na so anampo so wo yo hene kwade na ejare bo sa dwunso so gu ni cha so saa obo odwunso na mu apai mienu bema so wo sensu so we na wo oba mem a edro no ye time herbal capsules me kwade na me kanfo capsules ne pa de ma mema ne san se ebebo yi yade afiri oba mem se bi nkekaye bi abehya oba ma ni mu a emu ka wodwe no na eboa sensiesie wo mema sem wo mpem edi ama bema bi wa na yade abetena ne bemem ne bema ne fon a na efon ento no oba edi mpem agora ene genti bi ma mfa ma oba no da me ka me se ma ye pedie mu odene ye pedie sonso ho obema ne sha ema na ye de be yi asum bema yi sha no ema ye de yi asum enu ti bema time herbal capsules ene ne me sha no nya bi no no ma ebebo yi yade bia de free obema mama ebasa bo so obema na ye kese be kese kama tenten be tenten kama be se krobi so nchachira basa bo so de poma ne sa ebema osisi mu nso ayedene da me ka me so oba de wonya ne wompamu a esese otimi de ne ko long journey enu ti be na wontimi for oba ko long journey wompam anampo sa wo do yire ka ewo nnem no edro ne time herbal capsules edro ne ye ba ne mrane se agoro ene fem enu ti jama bofo ne frɛ yɛn kyerɛ wo ha oyade mu nyina fa kyerɛ yɛn na yɛ ma o time herbal capsules anasa ne mecha be ma na no mfama yɛ wate na emu ama osisi munya den zo ahu e ba sa wo de bɔ ma ne papa sa na ahye nyame ani mu nyama ahu ama bofo ne 0244 417 669 0244 669 sana me kan fodi ama oba se do ahimfi ho no e ho keka wo e ho yɛ ohene wotiti ho na e ho ayɛ se sabi wo dwonso na dwonso fa kro ni mu a ubonse na usu anase ya na ye ya oni be madi mpemu agora ubonse sabi na waya ase nyina na ye ya unu ukra da bia no bonse na moja efra himfi ho na eba pampan boni age ho aboso a mesro edro ne time herbal capsules anase ne mixture me so onya binum a ebeboa obebo a ensansan pa atiate se ewo ne ba so omia na nsuo ne bi kogu ba bia na eno nso ahye sabi wa himfi ho kwan no ensuo efifiri ho ba nti ama himfi ho ayekese eho abie eno ti unu ukru di mpemu agora ubonso be medi ni be ma ehya wase abonso huro na atom wan hwe ya na bekum obi ba me so unya time herbal capsules ene ne me chana no no ma ebe boa ama sabi ene ma koye e wa himfi o san se ye ma ye dwa ya ewe mrewe se mu wononom ede ma me a ebetu pampan boni ase ensu boni bi a efira himfi o ba no ni nyina ebegyae ahimfi o beche ho bewo ho be ya wese na wodofu esifom a wotitu atatai abetena se edi na sem amani genso abafie watenka te ko ba ebebo mo watenka ba ebasa na be madi mpebo agra na wo jeje ho o bone mrane mi wura ya mede mi wura wo ya ade ebi mra biem eye time herbal capsules ene ne mixture ene manyina bo mo nsam hia e de ma doctor mo se doctor edro no kwasem de wo de abrɛ ne ya so doctor number no 0244 417 669 0244 417 669 baby a obi a wo frɛ a ye de edro ni bi ebebro time herbal capsules ene ne mixture time herbal mixture no ebuso drugstore pharmacy shop license chemical shop baby akwa wo benya bi ato me do me ko me cha me so for penny okay your friend the prophet more okay or that sorry your friend is a World Mission Apostolic Church I was stress with Philia Junction wa e kwan de kwa adija no e wa na ma sorry wo okay cha ne bebre kwa okay eya kai se edro no time yadase pa yadase bebre Kovi organic tiger nut powder enso wo dwa so nto da se ni bia wo hia bi pa wo de be ka waduane ho na wadi na aboa wo nipaduanom ama nipaduano agina ne na so mesrawo ensuo de wo de osode ya nam say powder nom ya no asabi e de afra afa kokko ne nkwan aduane ne nyina nom Kovi organic tiger nut powder fa bi fram e ya tadwe nko a wo mo hata tadwe de obi ani matadwe so mfaso wei wo no hata ya ne powder kama sa yendi yamfanka ye nuane ho sade be ya nuane nu ahodo wo mu nom nipaduane ebenya biem ebeboate wo pressure no so e de amawo wo bi a wotadi atadwe pa nom
ebuano ema chese ni nyine no wonyini fe kama na enkamfu a wo ye bema no akono nkate na tayira kora no a ya na wo so abomodin apebi ma ne mema ne nyina de charge e batrem ema mpa no so eye de 0200777277 0200777277 ofrepe Kovi organic tiger nut powder baby ya wo bia no won bema wo sa akabi no anya bi atom Power Specialist Herbal Hospital. Wamaja basobode pa se eba ne se hepatitis B pa dia. Wamanga na mudi ahye ya wamuto ase deku. Ema ni pedua ede ne hom. Na hepatitis no nim se guma hodo mu A B C D na E. Ni nyina no adrom e wo Power Specialist Herbal Hospital. Afa sciatic din de na so da sani wunyanya sciatic pain bia wanka sabe hu sampa ye wo pain ko sa wo to ase wono sa na twon sa no a ya na de akopa wa wono ma so ya fa obi akompo emfa ho ene kompo ne kese ayo afa na e form anasa ye kakraka wo de fa kom ehwa wo mo wadro ye de tu kompo ase yem kro osa anu wadro e wo Power Specialist Herbal Hospital 0244544422 0244544422 fra pempani for ejosom eya de Tom Brown ye friend home sweet cereal legume mix Tom Brown wa wo mo de emo wheat eni so ya bi safra kama emo ahwo ni nro no eye bebre vitamins bebre ene wo mo minerals no so tamu chaw na fiber ahode no so do so no ntim wo bibia wo tade Tom Brown fofore wo ye pani na srade do so wo ni padua ma ehwe aso kra e ma de hom eye nkwada ne panifo nyina aduane nkwada afe no mo so de nyina wo mo etimi edibia no tu kwadwa so a eye aka neto home sweet cereal legume mix 0546921728 0546921728 3P garlic mesha garlic edronwa waso ebo adwuma chenkonya wo ye ba na wo nkwa fichira bomodin na wo nsa enka edro bi wo benum ema de abodoa is basic case 5 down ni padua mu nyina abesene ama wo so afichi kro no bibia kwa so wano ede ama wo Edro no 3P garlic mesha garlic enko na omatwemu nsuo no krogen ya chese ne womodi enutan ni nu ehahama ya vitamins ni minerals wo mo womodi aka hom na we no ensuo ni miafa nkaja eti bia wom bia natural ebo adwuma pa ya de bia no sa wo mpese beba ni padua mu dia de bebo ma immune system na jane na so no edro friend say 3P garlic mesha pure naturals and de abadwa so 0248928824 0248928824 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center ashaya wa moto wallpapers FM every Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and afa Sweden afa eba ne stickers ahodo ebi wo hom waterproof chemicals blank curtains bedsheet ahodo ne amane de bebre and Alaska Accra e de abedru wo man Ghana na etofo na mopesa ne ma bia tonom Alaska se munti ebo no aye ne yie pa se de be ya wo so betu kotone abenya ho emfaso wo so awotone kakra be dia kodi udwuma ne ebo no aye ne kama e de amam eno nti aye Alaska Star Enterprise Kumasi Edum Mrs Anoche Plaza Prudential Bank no enchen wa 0554114878 0554114878 Daiwood Herbal Hospital asibaji nu papa nefa tu eyaw ase Daiwood 360 capsules yade tu sisi yade ede sasabro ase ointment so eka ho nte wo mene to paye no na wo de ointment no so srasra ba bia wo te ya no ye ka bo mu amese ya nyina dwane se hum afa Daiwood Herbal mesha enso malaria ene de wontumi ni de wadru a ebeboa ama watimi agina wona so ene no herbal shop ene pharmacy shop bia wo muton be nemom hya nso apen for one year man kwara no for ne nkwada wo nyanya mfihya edumiensa Daiwood no payi enya de se obetimi anom bie 0201681717 0201681717 ahaya Akoma 87.9 FM Akoma Nsem dwumadie eso ye da ye ho ye beba sisia. Why are you scratching so fast on the pepsodent box? 2020 no na amosa osaka asem nsantena no na no naked picture mpa. I know I'm naked pictures. I don't know why. Na ma dana watch pictures ni go ni phone so. Na ono wo wada. Me ma dana watch pictures ni go ni phone. I know twa picture go ni phone so. Naked as in naked kura. Won share. And ono ni twa go ni phone so. Sabra na ono ni date no. It was sorry who say what you twa naked pictures. Sorry me say pictures no e won ni phone so. Nti ni phone lock. Ya tell why she. Ehanya she. Ani e feel free ni antwen komo. Within the same. Pacha me di mami efua. Mami efua. What if you say?
24 okay ade na do baaye pacho de dem baaye se menim papa bi hia e wa askwa askwa hene adanse askwa Old Town askwa hen fa Old Town askwa hen Kumasi pacha Kumasi he oh okay enti ehe na wo free baaye ankasa askwa Old Town okay eno ka chem so peb Akoma FM 87.9 Kumasi yile ni de on ha adwen o kan yesa manfi no atam so na me be kwa akra timija ne ho kwa akra be bo so be biensa still na no da so di be chi na obi o yere pa de mitimi ne wontina iti a kire ndo kan nam so se ne odi ma chi a che no te se me ye dem ti ase bia na onu bi o ya amame feminine ye menene na ntisa na mka chen say sisi ade meneme papa na yede ete nti ebe ya onpe dan yede e mame unim say me papa nso onye adwuma bia e na osi you wate obehwe Akoma FM 87.9 Kumasi ma ayi edan bi wo ho bla bi be han dan na ka say June no obeba ti June no me dema tebu obeda me nchen sa obeba na me nwan no da me nchen ose me mpamo omo mesimiti me mpamo omo obeda me nchen sa feminine fa nyi sen a ose nyi sen ne nya ne dia me frɛ na onfa me ka chen se ma ka chen ye ose an obi o wa yere dia onti me hweba me frɛ ne sa onfa am see you mate bebi o ka chen se bebi am pe bia mitimi ye de enfa ne nko na am see you mate ti echire na kacha ni se ti umpe baby ma yankwa o kacha mi se nyi sen enya wodia no o se me sole a mi chinchini nam si na wo se mi chinchina edi enti na be fa me o se ai me anka se eyinti mi chinchini nam si sa mi chinchini nam si yo mate ti echire no ena mene etegwa mene ne kotsena abontin sa ma ne bo be 12 iti ebedu ana ne yere no se aden na wutimi de oban betena abontin sa ma ne bo 12 na mse ye bon ko ti ma mi biti omufie ho wa ka chem se aden na wo de bia medu ha na one oban ti ha na mse ye dem ho ye dosu iti ya metimi betena abontin kakra me ko ne ho adu na me ne me bana yere akoda tine yene se mentina ho ena me se me sori akọ timi ya ma adwen se me sori akọ na be ma na atwematenas sa me nim se ne yere ne kofa nsuo ayeden abehwie agum so nti ne yere ne ba na ohwie so agum so timi ya ma adwen se me sori no ena be ma ne se tenase na o timi nya ohwe tenase echire o okay waka be ma ne se be ma no odin fe ne blaya papa no na efe ne bra ya ono wadi mfie sei bacha mini mfie wadi na wodi wani susu a wadi mfie be sei dan bisa na so be akoma mu Nsem dwumadie eso eni na dia times no e bia beta sei ya sempo Pastor Julius ala sei bia wo ko loda eno ale dia daje ni kuzu se baba ku bi bai eyezo anazo de ne dia be hunu mu anazo de ne be hunu mu so dia be hunu atasibi na ona honhom timi tamle be ma be wura wanu mo honhom o nga appetites bi wunya bi eyezo moto be adwuma nsa ko te bi wa ha ahonhom fozo mu fili o mese ma ko homa ya hawo mo to do so bra ko to ma bra o se di ai omu ya mwanse omu nimse wo ya wo hene ye na bo da be ya na wo bitimi ta ni kan draw so ne yi nyina afo ba ya no be ye film no ko ba ya do be hu anse dudo anu se ya na ne de se ya ne de se e go fo ya be ba na abadwafo ati omonkan de wo mo awuram na ansa na no ye call doctor nimo one na da ni what scientific clinic and diagnostic services wada one manu ene water one sa ni entafo ni ahina san say wade adro kan wa ni obo pa bo so me ba so ba no anyi say twum na ni ja ba fi hom
eto awade ache awone ma wa chinchina usika nyina sa wo de ko awo awade na nije ni mu a wo de ko doctor ni mo nchan enam so siesie ma wo de no kwa de ba na eso eto mu anam so wo de na no aye mre ni ntina asase ne kwa ni nyina kwa doctor behwe na anyi se no aba ya de ne de he bebre eno mo anu odura wo mo de to ase e bo de sa no a ahwe ya na yi de de afrim da bia scientists ne wo ho a wo mo sua de nuro ne ade nyina wo mo ye research e de fa ho eto de ane se wo mo de nkan e test o ye o lab ye o scan efidie wo ho no ma ye de hwe ni padua ma ansa na wo mo de nuro aka kuma se atonsu mo na ko janhye wo ne adanse rural bank e mhwe enkran Photorama ewo Gold filling station honoma ene Ernest Chemist ene di enhwe circular sam ena making 0279087687 0279087687 0279087687 ofrepa Dr. Nimona Nkasa ena ebeje oso na ya ka once media na chese ya ka e wose de pad asem so wuram enam so ba bia agitum se wo wie no a ye wo pad bi wo ho a enye pad na ye ton abontene so bie ye wo pad bi a wo achi na ma sha da de siesie ho me ye kama eno bi ana me kan for de ha na Eve product de bia badwa so a ye frɛ no Eve labor pad eguma hodo mienum Eve plus ena Eve normal awo na chi no ya na wo de asiesie ho wo ye ba tan a fe na wo kwa wo so na wo nya nimi a ene ma ka kire obomoden na epe bi we de 100% organic intebe bo ho ban e de free infections ahodo nyina ho ebo no so da form pa e don't abatan ha wa no momomoden na mo pe bi e friend Eve labor pad Kumasi for Mfre 0550 000990 0550 000990 Currency Ventures Zahara Mixture energy capsules infections nyina away eno no na e treat infections pa mani pedua no e de ne ho wo de infections no ayensawa na egu ba na obema no watitia ma ye kuro se tam anasa wo de ne de wanka so hu se de na nsen wo de saje basa no ase go no asa syphilis asa candida wadro no eye Zahara Mixture energy capsules ba ko ye topa ye ba ko nso eye nsuo wo de nsuo no a be mene topa ye no na wo de to infections nyina ase afa we ye be ma na mema ye no enema enkoyi mfama wa wadrom eye Zahara man capsules eboa pa ama be ma no emu ye den wo ya ye kra wa na se mu aye mre anasa wo site no eso tia wo de ebomoden so be fa Zahara man capsules hindi heba mesa no so ye dura ma ne mema nyina timi no mu a ye de treat malaria typhoid diabetes ena fa so kura eboa wo bia wo pressure pa balance no ema wo de ho e de free pressure e home 0248569335 0248569335 Pastor Julius na na kwia ne evangelist mesamra mu nchen bie moy Pastor ama meja se evru so gracias chema tiefo nyina tiefo jo so me sof pene me chiano Reverend Eric Otieje one Santase district pastor in fact nyame adma time September and ye born atase e was Santase Assemblies of God okay ama ene me ka enioma mienu abatete na ayama were ho se ahun se de bia ye ka sade ye sitete ye ma wo ikrum ha se because aklai nkofo edina ta aklai we jimi aklai de say ba se utie nsema na papa ka pa kire se training dia ni ho endi onu gba wa ya de oni control bia I won control ni bibia ahun na de o kan ni besia no se ni a woni bibia control bia onkra no so say oni de o di kra abo no ono amu yare e na se be oni sika o de hwe ne ma nti sa akra no kwan bi akra be fa so a de be chi no no e hye wa wonsem nti on se ya na me catch am go for se ye ka aware e nye sika ne de ware e sika pa enye sika ne de ware papa o wona ma na o sika nke ene enie even though nye sika na ye bibia de bata o hwe papa nan kasa yi mu a wotimu se bibia no o ye se ja ade ma abofrei e ja kula de on kwa wano wabo na homodin bi ana ama sese mienu no oja handbag ana de bona jine de kura no ana ode nam ama ye ntu abatan fo abatan na fo se me ye ja ana me ye ena se ma wo ba sese fa na se ama sese ye tie akura bebi ogina sese ono sese ono so ma automatically na akura ye nyina ye tie na ye tie fo etie ye tie betimi de sese ye bonya gidie se akura betimi atete nkula mienu ono
na asem no man so kwa na sa hye na chi yo be man hye na chi no na ora ni mudie se dia akola ni mudie tie hawa ni su ene na abrabot ya eden na dia eya dance die pass enkola mienu we betima atete wo mama ba be ya daache papa bia ye nyina ye de ni esusu se betima ba it's impossible se nyanya mena na be fa na diverse ways be man kola we nya ba bi agina ama sebio ye bo die be kasa nkola ya nya ba bi papa agina abrabo ma se pass in the hands of this mommy I can oh na ye ken se ana nkofo ka se abrabo anya better sao ama abrabo ya de bi de be kasa gise obi a wo nwere on trans me me obi ato ba be say on trans and access life no on nwene abrabo say abrabo ene o be ka say efo but e den kasa baby papa di ne ba ba bi ono so ba be wo ma baby ono tudi ne ma ba ne ma ye hye na chi be duru no eno so be to aso it mesre about time say mama ye hu say ya prepare we are ready for what we are going to do papa minim oso awo ma dodo pa 7 oh memu so no o hwe se de sabio otie ya na je so tin say emu bie ni ho a omanya baby pa eden ejina eno wakase mi kura papa kura sabio yare ntimi ya me ye de me yi 100 Ghana na say 200 Ghana bi de ade amano no so it means say said you born the bra sana na meli nyina nso tise nyame anya na dom se si ya baby ankola no hyembre no mo da achi ko kodu no emfa so bi ama mesra mo aware eyesika se wonya nso ya entrai sabi ukobu atopa se mpna twe se den eyesika ne de ye emfi se unya nyinsem bad ya ka eyesika ade bi wo bi eyesika obekwa anteneta eyesika oba je ade bi wo nyinsem eyesika etu si nyesika ne de wa no ba to ye de a anu na edu a ama kom to de ye wo kom dia kom eti se kom nya de wa akoye ka obi kunu de na obi ama de kom de wa odwun obi kunu na wo akom de wa odwun se obi kunu de bi man se bra ya wato bi na madi de bi man se bra ya so be ama de bedi de bi man se bra ya so be pe ba bi ama matena na bra ya so be pe ba bi matena wo se obi kunu se obeko. So these are, we are not saying this to say so obi ko je obi kunu ya de pepo by person just say once sharp brabo now do baby akura do ya and your bra ya ba obeko if you say only option mesre ye ma brabo hu hia ni ye hu say enye from can I say said ye hu so chinchin so say wan enye sa na tie edu baby a e be chinchin edu baby so na so na e dey e ja brabo nye all rules enye sa mesre mo nyado na akura ye ntunufo 24 years there baby what do you hu hia to to nyoma ye ehum say sabi dey say papa no ma me ye no o ma ntumi anye na bia me ka me say each one for himself God for us all say nyamenya do ba asase so ama say free die dey wo ne kosi da obe wo ne say obe ko heaven so obe ko Nsem jam no dey aka nyina gina wo so ti say ka chem say me papa man ko school ntina ma ye obi a onka hwe because obi so ne obi ko ye wo no to onye na ma me wu ye enso no otima ba be ni pakase e ba ne say so eye wo na say hu say me baby madu no mfinhia aduonu ni enan aduonu nan no den na meye me hu a menya baby pagina enso otia o ka say me dey say de ma pon me hu biem na mtio na msi yo ungu biem ase ebehwe ungu biem ase ebehwe afi na kom se obede wo ko dia na so odem na ontoto no ma ye ungu biem say mienu na ne be ma bia baba bia na eye nyinsen aye ono beda ono so da because Ghana ha no say ni ye ho bambo Ghana ni baby ono da ya obenyam most of them say my bomb me ho ba and the contraceptives enye na he de mo de he mo tuom de mo de he mo ayase de mo de he wo ma be me na pia so ni na mo obi se ba ku ba ono ma na juice na besenko juice na besenko enso ye obi class ono yire ko ono ko dana sa ono so kapo ma ajena no ene munu bi na nyere ya made ye ni eti munu bi na nyere so kapo ma ado ko sia onyam ama we munyina na no so ba da oba don so gwa na se e be gu ma no oba don so se ya le ni oba jo mo ba gwa na
no dey anya you wo ba kuye yo I say reliable ya be effective uso dey ya no just wo ko and obo pito so na go di mi ya be bo ahwe be fa kwa ho mo so ya be eti ama ye mo e ho ba because Ghana dey say ho kire wa and so we can't run away from that fact but at least a sexy bia na edin say ba sexy bia na me kura boy no amona sa say na Adam ni Eve ka dodo om ko ka om mare say ha nyina na de ba dia yi say de yebesi akwa bi at least o ko be 200 na mu ba ko de say ba na say we muni ma monyem o say muni ma monyem 200 say na o 200 ma ni say ba ko pe na mra de 200 de ana 200 do so eno ya bosomi ana bosomi nsia oh them say they are from there bosomi bi na abanyem dia say they are at least be bosomi see ya nyemo chanti na ya nyemo chano na mo bubogu so sa ade no de ama yewunu say they be sia akura de no because they make a yellow ampo awarefo na who say awarefo bi ho a onya mira ada sware ma o so jam na me na mira so na me ka asema che no abo pitire no mai na amo What side na? Sunlight na me say and now aya na mwanwa no that was for shakawa musro awoza ala mumu yam shom say e de nko I can't dey but go on prepare yo wudu kuru te kwa na ga che say menyem wa me na ka zo petu nyem abufu be petu oba that is the fact pressure na dey be ba no anya pressure keto e jade say won prepare na petu koye manyema wan say na madam go say was manyem was wonyem say onyem so odum say de woye no sa e jade no we ya ba at least ya worry there but family planning no bebre wo am say you betimi dia ahwe ya wo ne na panya menyem na de e ko say usu ni kapra de betu bia no kura de and also nyensa so de nya ba pe kom de akire enti mesre maya na mo na mabonte wona ya tumfu se munya adi amuse munya adi no and this is the second option because the adi ya kan mo se munti se say de betumfu se ne mo mpe mebra bi wa madam for say me say matum man for mo say ade nya de so be adi de say no mo ko so a to ko do hair ba no mo ko because say adi at least Passion bag mu dia. What is sauce? You so pass o be. I so etimi pa you. What is sauce do gambo? So that's here. Enti ye hunu say because akora say e bia hunu so hwe a ewo mu say aho kire ni ade bad e bia konye nse bia ni wa ama list ko be aka be best than we the SC as say bia be count and still counting. Maybe ni alo shemu bia sa akora obetime nya ayi say ni say e de obesa konyam fofo and ne papa ni obe ha na adwen kwa na or the bed na beto afi mantem for so akora when to mu ya fe nkwase yie ne sebe atete bone na entete ye ni nyina na sei na afi nkwa na mantem na no mu tuli nkwa bi wo na na kwa mantem ye to bugu ni da so sa o ye ya no mafa bo no mo sa no obi ma o but want to mu yie no na de ho da na beto so wo kwa adwuma bo wa bre obi ma abugu chance ade ya okonye wa nya kurunti kura no komo de wo ma tete nkwase asem mo nam sa ti esre na bra ya me o kan se mi ma na ye me de o se nanya ko on die mintimi nsa mfiri no be bona baso mintimi nsa me die mfiri e wo mu se wo admit se akola ni on na dodo but on one to say no matter what the when you ko on die Ghana for mema bebre na mfa sa adwe when you ko am say Saudi fu ntimi nsa o si nya ke say Saudi efiri ma untimi nsa e ti say argument na ya mama meye se bani nya ke say ya wo he so fi say wo argument bi e die ni ba se ena menene da ye ena sa ko ya ho ena ko ama ho ena ko akosia masa so ko mata ma buda hokura na wo no se ye wa bere be yo no wo fi say unja se da de ko ohie gum no wo de ko Saudi e ko no fa ko mata ma buda wo tiawa nti sa asem no kan be se bona ba so na me ka chense wo nya dia tuma wo mra na amane ni amamre bi e wo atopabuo ani ya bu di ho o meye because atopabuo no e wa amamre ni amane wo nya bu ni ya bu di dia ani na bra yensi nkonwa na afedi aka bia no ye mfa nto aso e ba no sai be boa wa bra ya no tiawa fi se ereke de
I'm so so ye beto aso ama na abo abra ya na me de me sesa na asem ka na mu se bra yi watoto nyoma ye do di aglo wa hasa nyame o jani kalu ka sam to no di bra ya bra ye no ntrase na asomdwi emra ama me das pastor me das pa nana ama unim se girls di bebre omunya baby na nti ohia wa o ka che se ohia ishime se abaya mani jo ho a adana ishime jene number no so bra fa wo number no flash me de no onu na ebe fra wo uhia na no obusa bra why you ready ai wo de fa wo phone mesra me number na me de ma fa flash me de no na fe de oba no na eba be fra be ma no introduce no kai me na da uhia me o kwan ne ho no eye mea na wo wa he wo adwumam wo de me twan wa animu ho me ba me akosese bebre nya ba bi na girls no eti ukopa wo ho asem na akokire ni fie se kim o se hallelujah na de ye omani gie kura nse obeba na TV kakra bo ho ajei na ohwe Alaska ho akwaje straight light bi abobo ho na ode ne wallpapers no a design ho kakra wa chire one ho bright kakra ne wanya nkonwa bi de afa ho bi saa no na tabletop fridge bi se ho bia wine bottle ba bi shemu na wo hun se rice cooker yi bi ABC ho na eno kra de ne we kunu kra na wo pe remote bi ka no ho na wo sesa ko o de ko TV 3 kakra o de ko onua kakra no aba akoma kakra ewura de ha me say girls no omo wie eno de wo ye hwan onko biem wo be panicha dada ba na be ko fie wo ga cho ade wo pam me ana wo pam me odi wo pam me ya meko na wani age utiri mu nim se wo be ko adwuma ba na nka wokọ wo baba na osi ho ya kakra meko no sa de nse befo we ti ko sa wo bon se wa de he no no so abukam no de amawo o de ma wi a wo de eno anu nka biem na wada ho wo be hu ane tom waka wo be ye ne dan bebre ni dan dem enti ma kra bebre aware no obenya nko be free be ma ne ho akọ nenso so woni dan ya wo kọ yi we kra no be me no ekwan wo de me fa so no nenso so me free ne nchen ya koi me ni dan we ti make us come one room kra me de me nua me gumu a true anka me free aware we yase nenso me be free aware we yase me koda he edan bebre na ma fo de nam sa no be bia wo beda iti wuje ne se ya kim girls bro girls bro no muntu bin kasa wunchia bi na wo kana nsam ama ebeje wo nsam iti bebre omu iti ohun se kakra wo ho wo to be time ya bra we de ma me fa me ho hyehye de kakra na obema me kakra ye de edidi at least obekwa adwuma ba na ba beda ne ho bebre iti bebre de omu so tutu adwuma nim omu pon ya na omu akofa wo omu na omu de omu na omu nyem ya na asa ma me fo na omu aye mistake bi na omu de tete wo no omu se nyame ne hwe nipa no omu no nyame ne hwe nipa enti wo no on time obi obeba bia no aba mu ama no na ne refi se nyame na wo be hwe nipa no akora no de na ba wiase no ontumi hwe ni hie enti wo de ne beto ho na no wagyan ne pa ama no sa akora ne bedidi se wo be nom se wo be yedai enti wo nyini kakra ko 10 years 11 years na oyo ba na he mu abie besie na yase besie na yase ezene shewo rado sa eba wey rado so eba na noa no wa yase na noa no emrantia no soso dia no wa hyase na nani equal rounds na what time papa kakra wo woska na ohwe ni area ho ubehuna no afa eyi no yase wo mu de bibi so eyi na no ne ofunda ho ani afa ne de ko o time wa no aposi kakakra na ubehun se no tete wi ba bi kakra no emrante nketenkete no sujuma o mu di an na ma no soso de ayase na ene eton ebi nie etinye se awo no yen kan se ma mu o na emum ne kwan so na de obi niska
oka se ba no wo ba wo di ope na emum wadwene nkola ne yiye mu ye ma manem ne papa no no omo wo koko omo wo afuo oye ya watam akogum mo do mo tutu mo bebe fie no nuane gu ho no mo baba bedi na we here se se edidi na ekum nipa ye se ba to bedro kan fa fichira no watiti ya ma say den na be sidi mienu 5 cities kontomire wo fa ha na nka watiti se se kura bone kura nti kura nse dem fifi papa bone se brown se green se red o kontomire be ni edie se se ewiase na sesa papa bi ne firi ne kura baaye o se papa no wo kwadwo nso kura ya juice ka ana m se saa na kuma sete wo kwadwo nso kura ya nyina obi mfichire anyo nso ya baba ba chu sesi eti se dia brabo ne tie no eye ntotoye eti se ntotoye ama wa brabo mu a o ma bebre wa wu mu wo bre wo bebra ma wo ma nyina sa bebre sese ya kura ya woda ba bi a wankan sese de no de aba or the first one aba or the second one aba ni nyina so wani trio ana de de ma no enso no eti wo hu se je se be ma bi be sa ka ne ho ansa na ye de aso no eti be ma we firi ho no na foforo obeshem be ma we firi ho na foforo ba beshem eti mesra ba tan mu hwe ho yie na me de bra ya o de se wawie se de o se ka ansam no e de kura akwa wo chinchino wo chinchino wa wo na ase wo yira ya ase ho no bi ho wo de ya pempa mo ya sili ho wo yira ha mu no ya sili ho nti wo de oba ma wura wa enya wo de nti wo de ho da ho no rodo sa eba wo se agu no wa hiti no ho no na agina mu no no wasam no wo ka se da fom kwa no ni wanya no ntene wo se untimi nsam firim untumi nyin firim untumi nya firim de wo beji aye nyinsen no ti nyinsen no bra beje ne bra ne betoto ne amayi se de yesi fra wo no awago ho no wo se wo beba no bra ne besom na ye ne saa na hwe no na nyame ya adom oso na asomdue mu a na nyame adom ye te ha die ne no ekuta ye ya be ye na ama wo so wasuma ye de ado boko na emu me ka cha papa ne se wo kɔ ne ma no wonko hwe omu yie na ontoto asedie bi ma wo mu na nye sa nkora no besen omu nya ba bi nna so omu nya ba bi nna ono na fom na on hwehwe wo mu kama na oni omu nyina anda na won hwe wo mu yie nye se wo nyare o yare as eduru se den untutu wu nan ma wotutu nan aba ho watu asede waba nti on fa poma no fa ni omu achi mini ma mi bi o de ne poma ba hwe wati ko se kwa ujimia montumi nko na emom ne poma ne beka saa ye de ama no saa ne sese wotete ne ma no kasa mu nyina sese wotete ne ma no didie nyina me kai me ma me sa wo nante kra na wo se wubu se ya wotumi to wa no obebo mu to wo se ye nante saa ye nkasa saa ye nidi saa because ni nyina ye kire enti ye nhyase ye nkyereke ye mane saa na ye nyan se ye pentem na me pentem ebedru mini adaje obi eni adaje enso ye nya adaje ye nya adaje fa ye ho ye nya adaje di ye ho ni nyina ye nya adaje nti bunya adaje na montete nkola na ama me da se na kwa koko me da se evangelist Nebna. Akoma FM 87.9. Awa video pa yi ba ko di na do UK. Di ni sofo kama. Okay. Meta di sofo. Akwa ku bona osu. Ana na woda. Oh, okay. I know that's way. Oh, nyame nhyira no. Nyame nhyira ne pa. Yeah, enche kora. Nyame be peja ne bio. Na Ghana de oso womba. Obedini sofo UK. Ni nyina sanya medwuma na bia. Traditional PK. Waware de. Waware o. Na ire ne man. Ayo, we dey nka me connect no kwe. Bluetooth ka bi chari to kwe. Wonderful. Ama girl ina se me ma wura hu fi se. Ti say efie nye. Papa na ohwe no kra ya ntibi na mantene ma me ho asem ai sa na free nsese o se ne yire no usan kra no wa ngo mu ofaako eti pani ni de wa free but we mu ma me de oho oni na na tifi ne koba ha ya besre papa fobi
enya opportunity Akoma FM 87.9 Kumasi ha adwene kakra fi se omusa akwala no woni bi so ko han dan ma no de na tin obi di hye o fa ko han dan ma no adan na wanya kwan na todwe afi na pa ewo chi ni dodo obe chi fi se nya o size a obe chi fi se kwan o fa so fa no ese bia bia chichire bo no wa ne san no good mamintu papa ne fo ne ni bisa na sem e de pa na ma ne tim ko ka kire ga wi se ne yira ya se ayi no operation Akoma FM e do ba baji so no abeyi no o su bebo ye wo ye ko pedros na wura kwasi asem ensem bebre ama kwasi asem nko ba ku bi kwado o se afinie ne yere one ne nada afi obayi nyem wontimi nka obi ano au wasi afinie wo bayi adwuma bi mbasima ba adwuma kurodin wonya brema no kura no one nada bema warefo afi no one ne yere nada kire se wadwum wo mra no akekere so aho afi de hu ya na kese bayi nyem na bayi afi a one ne na yo afi a ne na ya no ba na nyim o obi ane ne na 87.9 ai bia na ba no ko fa ne ya ne dia we can how women are powerful oba so for am akoka nsem bi kire bra wotiase o say bema ye Kristo ni nyame honhom wo so we are correct wo de bodamfo ba nsirem edi agoro odo betofo no matter what women are very powerful oba bia bema bia pe bema oba ya se awura se nyame ho kura kan wa na wahwe agini beba bete there's a so kafa na yere ho beka de adia ensi ofie obeka de nyina ne se de be ya oba na wo gina nanim no obebie mama no nka kola we ukule ukugu nim papa ni nyini se di sisi oba na so na uko gu ani mas gu yire ni mas mi ke krada o kan sa me kire no odi ni yiri wiansa na okọ gawe na wo abra ya wonsuge no no penu nya na du ba bia na yire ba ye ya wo so pa fa saka no akame baba o busa se e die pa na gali timi ye papa ya otimi huri gina na chi pamo na yire so wo be ma fa saka na mka besia na si bibi she ho wa ye na dia oba ne nyo ama on ye nsia dia no ama sa nkwala we Mary Mario kase za ama Mary Mario kase ama udi agro boka ko jawo yire si kwala we mu minim ba bi o ko sue die firi I don't know basiro ho yemba basiro ho yemba basiro ho wo tia na se fu kwa na we wa so de takra nwa na de takra fa takra no me tu se ya na me ta se bi o me mu le ba bisa sam de mako nsa fu na de tifia no basiro ho yemba do de yemi so no sebo obi papa ama ahana awarefo ye be sremo mo nye proactive because dia na esie dia ni ana ba ko bi ba wa we lady na o hwe bema odi na chi o se me sa me yire no ano me nkonne nko china so ye yama efie awarefo fie ayako yese ase efie fie na cha awarefo fie baka ko basa ya na ye edi na esia mema itisi abonte obeka sofo ai style bia mi ye ni bi style bia mi ye ni bi mi kan ye na so de obekwa anya no kore aya dai na geli pa timi wa nwan no ama otimi akogina ne mperachi edi na si ya oyina half shows kachira Esther say kachira wo fa Mordecai bia pese kan gade no mikro ba ya ro for muntu twaro oyina wo defend wo when defend the kroba woni be Esther ya no Akoma FM Esther mwan tro bia na yire tia na yire to kra wa ye bi da so wo hunu se wanya bibi papa bu Esther mu to oyina shabra no onye no sa na esi se wo hunu wa de so hwa ekodi ba bia ya na de
It's a secure called the match of money. You move a check. Also, on the front. It's an old Japadia. A buy mra, the Marco lady. Bibia 50-50. Tiaba Srama Warfo. Monshe ye, member, Monshe ye, member to say, baby folk. Na no kuya be catch baby fo aya kro aya e member se mo fa nche member se ya se mi Jimmy wa yafa bebre Jimmy wa yafa so ya yiri kro no hu se de obesi ayi ni kuna do ti wa ka se so fo si atafe ni na de enko na wa na za cha se Jimmy nya sa so fo obo ye huru mu ya ase obi ja to ka se Jimmy ya ande no kra sana ya me boy yo se bu hu ye ya obi jira to ka se Jimmy nanga no na no hwe efie compound se ko se na bites bebre bi tv si ni yenu kuru ni fa ni go no si mo yewe na ona mo ya ni de sa no je di are ya to fo ma su yi ni amagu tena se o ma ya wo nware efie kasi ebi tumi ni yire go dware no mo didi bom wo be hu twe wa huru no yo da bia mi busa se e de na ma me kunu do agema Rollins otimi control Rollins ya papa je pan ye di obi obi ku eni e di we Ghana nyina suro no ewiase teninka but ye ma mi timi control papa ya it takes something so no but ye ma mi ti wo asori mfra no emakuo meeting asori mfra no marriage seminar what wo sa no anya 100 no de enko woni mi bie we nyina akọ na ware 40 woni ebre ono kra na be kire ma ho asisi yes on the mama because say if the church begins to use some ame kwadu agma Rollins no mtu aware for good dem of mo sa ware be sese enti ye be srem de ayama papa afifia oti be kogina ne mperachi kutia na here no ho na asem no wono ya sofo se pass obi babo ye na oti be gira bitu anya na bi say jali bibi woni mo sanke twade nsi a wodi ahoro ho 87 ade ahoya pipe no ahoya pipe no sanke twade no yampa nyina woni mo amana yampa mari bi o ha obudi nsa wiye nsa buo na chi no o de ya o mo de anke twade se o zika se papa we nyina woni no o de anke twade ya na chi e de afra ensuo asa de de du anu de enchina buo amado nya bro wa enchina buo o de atu o de kakra amado nya bro wa to o de enchina buo kakra na da wo ya mama fo ikwa bo nchen awarefo mo nhwefi eyi mi ho kwa na mche se eye de par wetimi ko different ni jefa enchina buo bechirim nyame ya duma ya wada obo bechirim yensu bibi o bechirim pa na be boy se de awasini sigu ne de e wase yetima awasi gugugugu o mo sama ya na mo yana se be bo amo why be bo amo sigu ya so on just 3 months no wan hu so yare onante o kasa ahun sesie obabo o shata dia se samboto adase ase samboto na he no ha on na musa ebusi akwada la Quinta Lodge na yensiesi amayi na frima Akoma FM ya kwada la Quinta Lodge hoya kama pa wo bibia kona kwada kama na wo munsiesi o empa no ane bedrooms no wo double bedroom single bedroom la Quinta Lodge eba ma breakfast minibar kama wo hodma room request ene ofra ya ne de ba internet ne so gina so swimming pool papa bi floor no so eda hotetrete wase baje na be event ahodo ni nyina ebi nti ba bia wo bada mo asomadwo wo ye fe no la Quinta Lodge kokoso last stop 0533 844 244 0533 844 244 Rocker Clinic Limited ene wo kwa na tese wo ye be ma na wa afọ na mo kola Quinta hosa no a ene be ma no mesro ya fa pakum show botom so ho na de kom wo ba no so de janiki 4420 ba ne de ne chi a be ma ne de no so gina so kire ben ko hwehwe mo ho sa na wase gunu a na bibia ko yie kama ade ama na wo a wo nipaduam na nse wo te wo a wo yi wo mu ye wie mu ayununi wo nko ade wo te wo na te se wo nipaduam mo hyehyew pa wadro eye ven capsules afa gu nsuo ntentem be ma wo ye nya prostrate ho ha wo a edro no eye ven capsules afa na no ya na wo mo de metformin capsules abeka ho a ebua mo obia mo
mogya edi afurusane yie wɔ ne nipadua obi wɔ no ma wɔte hɔ a ne nan ne mu ani sɛ dududu ne nyinaa eduro no ɛyɛ medfagin capsules na ɛba ne sɛ yaw paa deɛ ɛno nso mɛkamfo ɛde akyerɛ wɔ adwuma ɛden no ya no ama wo nsa aka bi 0248885040 0248885040 and tontom and tefre one son money at them. Ya the diamond insecticide spray and coil. And ya the A2 on my say Abraham papa, near no so swear and nam and one nam coil any spreading in a boy juma pa. Would to me at the sit demo coil and say, would that home dear to team power Abraham and Kofaka near dear Bia Emerald Saba Pepe and a spray no so at you spray we are. I said Janka papa ever dem one I call no cradia. What Wadakabaku say ya? A shemakumaku eduminum 0592185548 0592185548. Danny Herbal and Trading Center. As a bedi and as a beji Danny Prostar all capsules. Never 2 prostrate no asem. Danny Herbal ointment. Fa na efa bo ho by every year home. Afe Danny natural herbal capsules. Me bedroom. To see ya de na essential boa. Emma me mayon ejan na so. Danny Herbal mesha malaria ne typhoid no fa to asem. Nanom Danny tone herbal mesha no eye mojadra. Ebe boa ma moja wa hwere oni padua mu nyina no asa bana fei abo ho ban papa ama wo so watimi anyini aye kama Mr. Herba Freddy Mens baby eton ro de dane no papa ubenya bi atom 0244364651 0244364651 Natural Inventors Congo ointment hone frame e man ye de siesia himfie ho etu ode poa ne nyina asem afa de pompa bo no ma onsanka bi pimples ene sawansawa ne nyina rede nani e Congo ointment ana wodi siesie akoda akakawrewre aya no nantama propro ene de enka e woni widie mo no fasrasra motom e betu nka bone ne nyina se ama wo so de hom afa wa ba wa himfie ho ye siesie ho aya the fresh feminine wash ana de siesie ho e betu enka bone ne nyina ase discharge ahodo ne nyina e betreat ne kama na ma wakono no so atimi akosom 0249017101 0249017101 besia ehwo dwoga na hade obi ase eye quick credit investment wo besia na eye flexible wote fa ko a na wo mo de sika na gu fon so kama e de amam enti emergency e kasa emergency pa de a baabi abenya besia ehwo dwo eye quick credit investment eno ano Ghana card 0302200390 0302200390 nana ye bi si brai aguna sa man edua bo moja fra edu to enome nanwada wo ma me kan no me se migu abrabo so wa calculate abrabo na wutimi se edi wunya pa anasa generational cases I want to atwaso no mu de bu fi onom asa no mi bi da buhia no so nana ye bi one koyi uti efrase de wo tu kwan ko nana ye bi ho ne kwaje akwanto mu favor ene bambom free accommodation wo de amount se wa ufra chichiri ban bra beda no onye huhum adwuma ne bi ema 0243134535 0243134535 Akoma 87.9 Akoma Nsem dwumadie eso enie ye beba sisi a ye ba ya numbers no 0322498035 0243114497 ye bia homa na tom na ado adwenkyere aba ye beba sisi a 6 years so 26 years papa na wo so ne wo ye no ta no ka kire me papa asma ye kan wunim wo beba mu de na so wunim no papa no wo de wani afi wo hwe na wanya ba sei over 40 something. Yeah, now we can say papa na asa man 20 days. 20 days anka we size no no. E je dey no papa na asa frɛ no. Sa na o ka kyerɛ me. Ubi sa no ka na so obi wa hwe na nanim kwatum so wanyini. E ma ni say wo mo age sie na so ba bu hwe ne nanim kwatum so wanyini. Nya na abeka say wanyina na asa wanyini so hono. Aha, to papa so oba 40 something. Mebua. Okay, enti to aso free hono. Eti na me ye, eti mi papa mu bisa me no. Me papa mu bisa me say papa no me dia no oh madam fo eche na okofa Kenya ode bebo mi. Ti papa mu bisa me mama ne papa bisa me say na papa ye na me say madam fo. Eti me ko me mama adam fo bi etika se na oka say obe fama kokrobo. Eti me ko na Akoma FM 87.9 me ko ye no ena me sa buy o frefrem sa den na me kwa mankran na me se me koya ade me ka chense me koya me banadu na o se ade na wo kwa mankran me na me sa ade baby na me kwa me ede me kraw o frefrem sa ti Friday na me buy ti me buy na me ka chense me mensese ma o se
o mense ma de na ma so be ye hie and I'm say ada wa so be hie no obi a wo yele na abefa ma say ada obi a wo yele so ne bo na modin ka wo ba ko dada da bi na wo nin ka ngoye aha na bia na aso onye me na ase wo so onye 87.9 Kumasi dia dia so yem ye enkomo idie se de usia no ngongora ne de ya bebre o ahunu te se de o so yem ni e ka ho asem te se mema dodo ase ne e be ko mo asem ha se mema mienu de o hye wo yem e na de he na de o hye wachi eti de o hye wo yem e na wanya 40 something years no o na wo yire no a wo hia na squad da mu no okay yo to aso en ena me ka se me kokoro baba nti me ba no am ka chen se me message ma ena ma so be issue no si an ukranya sa obani sa kan me no wo ye wo ba ko na me se na wo waka se ya kire me a afenyin se ba ya wo si anya wo nko a na me se anya wo nko na kire be ma akura me ne nyim so so a da bi me papa friend no ba fie na yen kan ai no toto papa so na den yo so le koye wan ka hwe ohumi a on ka hwe nkira mo humi anu atwi afam so be friend kura on fi me yesi ani sin na am so me de ba ase eno no ye first accuse papa bro first accuse that's the first accuse no aha anti di odin kan no papa ya wo se fan say bla ya odi an pa chenu Baba na papa tani faso wa santema pon ko fi afi no tanko ya ba ri e ma me mo no obeja fo ba so na me ntia na bla gwa to no so ati ne ba pe no ni mi sa pi o mo agi bro mo hwe wo dende na be bia me ni aba akusia wo bia ma me ntia ma fe ne dodo mi ni aba afu tu ni di magi ni ama no mo si so a wonya ko to mo di wo mo aye bibie no mo so mo ho kwan na ye di emma wo mo wo yi no achi ene wo bisa na sini me de pa sebe ma ne ye ne yire ni sa na ye wo de wo se pine de na sa tv kasi enim na ye bisa wa na wo se se ye wo sire na se do wo su program wo ye wo sira na se sei wo mo woni mre na be ma no so e se wo ye ma wo hwe no aya ma wo ene di tu wo ho fo sebi so wo ko fa wo ko be ma di so pe no wo yira ma mi en na ne ko ko trase obi ta obi ko se super go wa no ko eyi so na ne we di wasi mu a wo ba be ha ye mi ama no se wo mo enya wo dei ite se ma go mu to mo fa pa me da ti mi aba me da say hello papa ma Mira ani ememi ene one ani eti no ba pa ma me chia pa Fatima ne ma o feel former president aso na me chia the best mommy oni akwala ba bi o mo bia nya me nka mo na oba pa me ka tre so ko se egaman enya wade aduro sofo egaman nya wade aduro won so pu kwa oje hutum won so pu fu enya mo na mo to mo sa se ka ho ko no be yi mo wo fi mo kwa se di ade no mo nye eso so pu fu mu di mo akotene papa mu nyina 100% wa wale na me ko manim na ano ayo ba pa akola no ase ye patre ana papa no so sabi o ase o ga nie ma kakle ni ho ni ntino ase o ma wo mu freedom on na ya na nyame mo obi ana ke yinye sika ni bi ase u miska ntimi ntete o ba sa de open no ko sa akola no o ma kwan eti akola na so nam patre ta se mu ye o kai to ba pa ma ti o hutu ni se obi a wo so atata wa no ma me do wa fa wo e dia peja wo do wa fudru ku ni so de na o tuni nsa a be ma ne no wa na enye mo kole onti yesre ase ebla no ka sa yi onya de ne ho akọ obi ka ase akoda no nko mpikire onya akọ se ka ni twa no a o timi hwe e me kuro ni nkunu onti yesre no oba onyi ntum na ene yenya akọ fa ba wa kyerɛ ho se de mpantini kan ye no ye be fa ne sa mpansia no bi mle bi da so me da say hello udi me bia ka se free good afternoon baba na pa ke mi dia ne jo do ahen makoko ben okay mpa to ma men chia ma ko ba bia o bia ma ko mi din chia ka se ma na men kan ba bia o bia na ka kra me kan se ma won kan se bia o de ho aba because if you enye na girl no so entity no se na dun no kra wo ni din ko mo na se na dun no fam enti ka kra ba kan se o de abada no no is me na ba man ka sa no tin ka se bia o fa na wo ndi che o ya o
nti sɛ DNA na ebi abɛyɛ na sɛ yɛde aboa no a nanka ɔhu sɛ ne ba nie anaasɛ ɛmasumdwe aba nyame ka ho no adwuma paa ma bɔ yɛda se 0322498035 0322498035 hello wodi ni baby akasa free hello baba na wodi baby akasa free no party ma ho example brofe kwa mu ha wi asumje ga wade en council me wo fa me ma kun tana na yaw wonu kani sadina no banana Amsterdam chawo na sofo we kon so also be chan pa wade ma me cha sofo salasi kwa mu na wo fa si ye besere so hu ni wo fa si no ba ye no na adwene mu ha pa na adwene mu ha we de ka kwa wo first one anyi second one on fa ho adwene we no papa no ma me e da nipa ba go da nipa 7 na dem we you know ya do ba ikura no kwa so bu ye we do ma sa ko second one on the be man no hu we kwa on do fa so wo ba si man ko mo bi mlawai yada se papa aha na brama kwan ema enne akoma mu nsam dwumadi a yade besom wo no yade ne nyina esie medinde ama se wa Sarpong Pastor Julius na banana kwa koko Evangelist Samuel Mensa afa oba pa akosua sika pa producer Ishmael Haywood Marcos enso eka ye hotaye chipa na dwumadi ye ne nso yade besom awrade yadoma wo chena besa bana akoma mu nsam sama hodom yade bi abesom nana yaw ene beluchi yada mo asese branom moma adofo ehwe yen e wo Facebook no eso sabre de Akoma Sports Ghana nyina Sports asanteman asanse eno ena ediso Akoma Sports 87.9 3 to 6